e fatalofat le nganga maulunga ma le nganga tumu whānualo e fatalofat ia te oe Samoa le atu pele fai fo i ona maua le nei a vanoa ia tātou te toe whetapa iai mo tātou toe whesila whai ia i manuia o tātou atua whaftai o leo tātou whelua i fo i le nei aso ia e pei o upu masani i mga whetau soifua ia ai leo i ona teimi a whaingata a lea lavau a mai nai pānga noa toa file mu. Tātou te toe wheloa i mamafutai i le nei tula le aso ina ua 10 minuti te eri tula fitu i le afiafi teimi mātou i California. Leo o mātou tonu me le aso fitu le aso i le whaitau atu le kalena ia o te manatu o le nae te le vave le titi o tō le tātou o Samoa, New Zealand, Australia, ia pe tau whapena lava ia le whateretele ai ia o le nai tū lalulangi i le ngata o aso o i tūla i o whapena lava ia i o lea o le ale te le vave o le ale suinga o le taimi suinga o le tau tasi le mela o tasia i tātou o le soifua lau le lei na malo wola mai mātou o lo o ngāruru atu i le nei tūlangi i le aso ma le aso i aso taitasi o le vai aso. O le aso lulu leo mātou i le o ngātou tonu ngale mu o le nei fui vai aso ia i lona urua i vai aso ia whaasolo to i fui la ia lea i le fitu su fasu lima ia o afa fui le nei masina ia fitu au tātou mata i tū winga maanga le taimi. Oka e si tele vafi. Oka si tele vafi. Ele vafi na ua. Ia mo le whaitau wina o le soifua ma le ola o le tangata. Ia, ai le tatununga. O manatu le a papa abiloa le tātou fo i tau kua masani. Ia, ona e iei fo i ia le tātou malo masani. Ia, po o le tātou wo ma paanga ale tātou tautua. Ia, se teimi fo i mua. Ia, teimi talawhia ngai male manawa o ngā luenga e pi o ngā lue ai i ona teimi masani. Ia, o le soifua maleola. O le tula iwa. Ia, i mātou i California. Ia, manatu o le tāna o le whā i au ki lani New Zealand. Ia, po New Zealand. Ia, au waiele te tonunga o a mai oe, o a mai lau fo launga. Malo le tau atai, malo le whatotoa, malo le onsa i whi au mga ruenga, ia le fu ua toe pule alofa lo tātou mataisili, o le atua sili ese, ia taitai mailu sui fua malo ola, ia le fu ua mafuai ono tātou toe whiloai, ia i ona manu, manuia, o lo tātou matai mafuenta tu o ria manuia ia le nei fo i tuaso ina o 10 minuti te ili tūla e fitu i le fiafi. O mai aso mai ia fina o le taua lelei le taua ua tau lo tātou atua e au mai tātou e ona le mana e manu malo e le o tātou e manu malo peita i e mawhai ona o Yesu o lona anganga a awina mai e maua le mana e malo umai le taua le nei na taua Yesu
ua le mawhaiai satani e tu awalona uluna tu ipalai iona polava na whaia inai ele o tatou e manu malo peitai e mawhai ona o Yesu o lona anganga a awina mai e mawai le mana e malo uma le itu taua e mano ua tau tonga whau e manu malo ai lea whaina ne iai se vai ia whaatamata ne ma ia whamuai ele oi tatou e manu malo peitai e mawhai ona o Yesu Orona anganga a awina mai e ana le mana e malo umai. I oe tamai o lo manu malo e manu malo ai I mato. O manuia e manuia ai I mato. Le atua tu tasipa ia. Malo pule whaafitai arofa. Whaafitai loanga le lei. Pese na te au maia le mauarunga o awa fionga I lo mātou ola. Whaamatala loto ia I mātou awa fionga. Ia, a mataria foi fe au matiu te ole nei aso. E au noa ma oe. E whaiafua ngā ruenga. Whaatonu tonu mai. Whaatonu folau. Whaangangana. Whaapoto. Le vai marele atu atoa. Ila lato whaalongo ia manino. Manino ni mta upu tala noa iai. Talo tamai. O whamanuia. Ile nei aso ia au se au nanga o le a whaatino ina. O la lato whaalongo ma le loto maulalo. Tali ai mata upu. Ia ha o mātou tarano. Mafutaina I mātou e roa nganga pa ia. Mātou te marolosi ai. Ia e mātou te whaangangana ina ai I mātou. I le atua toa o mawhawhonga sili mai ia te oe. E manu ai o mātou tiu te mawhai. Tatou malau fio se I o fo I lona toe I tu lama toe minuti. Mawai le vi inga o lau fio ai leo I mātou. Whamangalo I mātou me uma lava o mātou se whare tono ai. Ui mangalo me uma ona o lo swafa Yesu. O le mavala au. Amen.
le pese manei ona upu masani ona utana no atu ai le tatou e mafua mai le pese lea ma le vavaai le fatu pese na saʻili faalumaga le fatu pese ia fioga le atua ioe na saʻili la na saʻili i le tusi o ai na saʻili i le tusi a Samuelu e Samuelu muamua ioe matu foi mele ma sanu fatu tele mfenu fai atu muamua Samuelu pe masani ai fa penarto tele tatou io o lo pesi tusi e tailua ona fa pele muamua Samuelu ioe ele i fa pena ioe ele muamua i luma le solfanua ai mulimuli atu ele muamua i luma le tavale ai mulimuli atu le solfanua tatou te faitauina fa pea Samuelu muamua ai leo le muamua Samuelu Samuelu muamua o lona mata upu e fa au lona foi upu iva ioe Samuelu muamua lona mata upu e fa au lona foi upu iva nela foi tautua tuspa ia li atu ai langa na sivaenga o foi upu le au mai lunga o fasino pese le na pauli mele au mai lunga o pese se lau nono se lau nono le pese le na o pese atu nei fai mai fa punga le lunga o pese ina fa malolosi ia o tau fa tamatane ele atu na foi upu iva nela foi tautua tuspa ia li atu le ai fa pe foi tauina Felicity ai ina fa malolosi ia o tau fa tamatane ne i fai i tātou mapolonga ia e Peru. Fa pei o na fai i lātou mapolonga ia te o tau. Ia o tau fa tamatane ma ia o tau tau ma i lātou. Manaia e lao lea tā, masani an tātou pese lea. Tasi le pese fia ia i le tātou le fionga li pā le mia pese ai. Fui mawalunga le tono lona leo. A tōra le pese le lona mawalunga. Tangata e au ia le leo. Manai ai whalongolongo. O mai a so mai ia fina u le taua le. Ia, langa le mawalunga tele lo leo. Ai e manai ai le tangata e mawalunga alo na leo. Na te... o tātou pe pese ala le pese lea, whapea tātou, o se pese a ngai tangata o le atua. Tasi le mea sa moe leipe on tātou manino ai. Pea tātou pese a ngai tangata o le atua, mai e whateita inga, e manu malo le atua o le atua manu malo, e te taunu manu malo e tātou, e a fua i upo pese, pe tai ina ua samo le whatu pese lea. A samo i le tusi a Samuelu. Ai o mai le whamatalanga o le tusi. Tango ne whaitau le tusi atoa le a Samuelu muamua, o lona mata upu e wha. Mai e whai muamua tau le whai unga. O nai wha upu mai whapea. O le taua a Israelu. Ma Filisitia. Ai o lona whai unga le conclusion o le tusi lea. O le mata upu lea. E o mai le e whanua noa lona conclusion. E whanua noa le amatanga. E ita, e whamatamata ita le amatanga. O le chapter lea. Ai whanua noa lona whaiunga. Ai sea. E le i tūranga le lei, whai mai upo pesene tatu pesene. O mai aso mai ia fina finau. Le taua le lei, le taua ua tau. Lo tātou atua, e au ma tātou. E ona le mana e manumano. Au lea mai le pese, whai mai le whai taunga, whai puaiva, Felicity ai. Ia lea te sila fia, e tau ro Felicity, o le fili o le nu o le atua. Ioi, o le fili o le nu o le atua, ma lia le tusi, mai ele e matanga, pa le taua, tua totolo a Israel. Ioi, le amatanga o le tusi o le tau pulea. To e fo i lo Israel. O le aunga atoa o le foi tua atoa le tala lea. Pea tanga fai tau atoa le tusi le chapter lea.
o le foi tu o le winga o le tala o le background po le winga o le chapter atua le o le tangata ua fa'alango-lango ma ona fa'aogāina fa'afōlinga le atua o le whainga o le tala lea ngā tau ai le amatanga faiaʻina Israel lana mea Israel na faia ua o tangata i sailo o le nuu o sailo o inā na teu ai le ato laʻau a le atua eoe o le ale fa'amoemoega fa'apea le manatu o toʻiina o Israel okay o i le manu mālō tatou ō e au mai le ato laʻau a le atua ioe se ia ta'u atu ia Filistia o lea o tatou atu ma le tatou atua peitai e leo lenā le winga langa le te talanoa atu the whole chapter o leo o le talanoa atu agaʻi le mataupu e tasi le mataupu upu iva lena le api e fatu agaʻi ai le pese e pe leo o talanoa atu le the whole chapter e manino ma malamalama ai ioe femea ua e au mai le ato laʻau a le atua ina ua faiaʻina i le urua i taua o le mafaufauga o lo matou oe au mai le ato laʻau matou te o ma matou e taʻu atu ia Filistia okay God is here with us now we are coming with our God against you ioe e malie o ma le mafaufauga fole le o ma le not really into their hearts le me ta'u o le atua ua iaʻi matou e le o iai le mafaufau ma le loto atoatoa ia e au le atua maʻi matou auā mai le ato laʻau ioe pei foliga mai o le ato laʻau sau le ato laʻau o le atua e alu e tau ma latou e tau mo latou ai le se atua vale ala le atua fa'apea le atua okay atu nei la ma le atu te lo atu te nei la ma le atu te le fa'atuatua mai ia te la le winga le atu la au le tu te o mautu o le a le winga le atu la au le tu te o mautu tu te o e fa'afolinga e fa'afefe ai Filistia ia va ai o tou lau Israelu i le fa'apena whainga o le mea ioe e aua tu te tau mwhaia mai whaonga le atu la au ai mamau o tou mau Are you with me? Ioe. Ona. Tanga whaitau le chapter atua. Read the whole chapter. Na tilo le i po le a le mea na whamatala mai le chapter i ate oi. Not so much a mea o le whaia ina. Sao, ua whaia ina whaalua Israel. But at the end of the day, whai mai le atua. E mamau tau te o mai e watu le ato la au. Tau te o e tau ona ta watu i alato. O tau mai o tau pepese leo te tele. Ua taa lili, ua taa lingolingoa o tau leo, ua ngā tete whunga i le ele. Aisea, ua o tau whaonga ina le ato la au. Ua tau whape atu. O le atua, lea o tau atu mautu. A o tau roto, e mamau mau. Eoe. E whaafolinga le tau. E whaalangolango i le ato la au. E le o whaalangolango i le atua e iou le ato la au. A vele no fat fo i le salamo, fo i lo tusu salamo. Whaasanga e o mata i maunga. E o mai e le usosoani. A e ba ai whaamtapu sisidi e whaasanga o le maunga. Nea mea ni whaasanga le maunga. Le har foi tua oe ma utang samo. Tau te whaasasanga i maunga. E o mai tatu usosoani mai le Mount Vaya, Mount Fao, ma maunga o samo. E le sa, le salamo lea. Ia oe ma o le foi tua o le tatu wa ai whaasamoa. Le ai. Taipea me lea. Taipea le tala lea. Oe whai tau mas whai sau sa ilinga na e loa lea. E oe. E lea o le tō wō to wo mamao i sailo taipea me fole o le fusu i o le fusu i
tai le tustala e ta mo e mai ia pia e watu ni ala. Ili fa pena le whaingoni mea. Ili fa pena. Ioi. E ala na e fusu roto tele ma e tau roto tele le mea. Knowing God is with you. O winga ma foi tua na tau o le nuku Israel. Mena na to ilano fa alua i. Faia ina to ilalo popo ai. Ole. Leo e whaaforinga o leo atu ma le atola au o lo latu atua lea. Ai le whale ale atua. Loa le leia le atua. Oe. Le atola au tau loa la whapela o kele o iele akola au o le aran me whai. Mena me whatu. Whasangai o matai maunga o le whaitau le nā ale tustala e peru. E fua i le nofuanga ma tangata e peru. O la tau o le mawhauwhaunga o tangata e peru e nofo le atua i lunga le maunga. O nai e fua. Ai a fua ele a tātou samo. Ele mwhaina tupuna tu ngā mea. Eisea, langa o le mawhauwhanga o tātou Samoa, e whaasanga tātou i le atua na whaia maunga. E whapea male mea lea. Israelu, e o tau e tau mawhilisitia, knowing wai ate o tau le atua. E le e whaalango o tau i le atola au. Langa i le o manino o tau, po sa whaia i le atua i le atola au, po le atola au o le atua. Tusa lea mea. O e tau ma le manino o le atua o tau. O lo tau atua, tau te maloa. E sa. E sa, ia vai le levan tatu pe pese lea. O mai a soma e ia fina finau, le taua le lei, le taua ua tau, lo tatou atua e au matatou, e ona le mana e ia vai lai. Le fai mai pese tātou te o tau te tau i oe. Ma le mautinoa e au tātou ma le atua. A le o isa la elu lea. E oe a mai le atola au. E whaalangolango i le atola au i oe. Le alan mena i uri taua lea. Fao e Filistia le atola au. Fasia feoti tangata ma son tolu se fulu afe o i la tau na tau fetuli. Oti au tau o Israel. E oti ei ma le whanau le ostaulanga o Eli o tamaiti o Hofeni ma Fineso. O le whasinga lona lua le Israel. Wel mea le ngai, le mon mea o le whaafolinga a. Ua whai ina mua. Tau whetuli a meila tola au e manatu ina e manu malo. A le whasinga lona lua lea. Tua tu ilalo popo ai whainga Filistia. Lea la tatu te wha i taua wha nei ono, nei taua e o mai nei ono po. Mea le whai atu tatu por kalame samo. O taua e tula i mai te minei. O tatu te popo le fua iai. Pau ale mea tatu, just pray, tatalo. A o le wha tino ina o le siri ese o le atua i taua ia. Ia wala. Na tutupu ia vai taua ia, lea te whamatalatua le whasinga leo isa. Na tutupu nei taua. E le i kai whiola kako maku. E sao. Taua ia mea ia tatu wa mai tutoa iai. Langa e papa uro tatu wa ai le tuspa ia martaini na tusi ai. Whaintafu in tatu malamalama. Mais spese. E le oi tatou e manu malo peitai o mawhai ona o Yesu o lona anganga a awina mai e mauai le mana peitai. Tapi o teimi o taua i o teimi whengi na tuai. Toso mai ar whatu pese whai mai. E au roa Yesu ma tātou. La me tau Yesu
leanga o Yesu na manu māloa i lunga o le satau. Mela na awhai i la unga na whai ngā lunga. E enda i simesia. E uma lava ilea. E conclude lava se fe au faa. E conclude ilea. Ile maliu maritoitu. Ile conclude lo fa pena se fe au se fai la unga. Ni lolo i ka kupu lan me anga i la unga. E conclude lava le mete fela le conclusion of this. A mata mai ofenga inga tuaisia tatou mea e fai mai fai ia Yesu. O lona maliu ma lona toitu. Man malo e tatou. Ya, lavana. Lavana lang lapisi lotu si mea tatou a matanga na lau tautua mo. Yasu uma, o teimi uma, o asu teitasi. E a fua isia, o te taritonu. Ile o au o se tangata ato toa. O te taritonu, ile o au o se tangata e ato atoa. O au o le tangata angasala. Ai o te apa i mea ia. O lo uola tau mawhai. O te otia i le levole. O lea, o au o le tangata ola tau mawhai. O te tau mawhai until I die. Pe o te talia le whaorotanga, o le au wha ke riso. E sasi o e mahu taimi uma no matter what. If you are in Jesus Christ your life, o le mafau o tatou, e angasala i ma se e tatou, mela na whapea. E dei sisi o tatou e tonu ma sao pea. Pe ua e ia Yesu, o soifa e po i fore aso. Wa se fa firo ma fo. Ara tua tangata faita o e roto rua faita o e vana io. E umane reso. Ale mea na, o te roto tele ai. O te manu malo ona o Yesu. Anuia, ni ara tato tau tua foi mane au nanga o ne Yesu. La 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 la. Lento mata uma maya pilau amata tu sinta mai tala mai nei amatu i Amerika, Alaska. Leo ai lunga o penga ta failani. Me pise pa, pise pafuianga i tangata ma. Ta whana i tangata i fafu. Le tatu wa ai i mo meo. Le kiu na whai atu i fafu atu enta mai ta i pisa i fafu. Teine. Ai oso whaalawaile security e ngaki e tau whai e vau. Ia ma amata atu e loa ta whana ma liu ai tu atasi. Aore te whaatino ino rea tau ngā whana. Tato vai tu, sole. Ele ta tau to atasi se tangata ma liu. Anu winga na le tala Samo. O anga i e whai nei. E reo toe tutusa ma mea no whai Samoa. Tutusa le lei ma mea lai whai Samoa. Wale o toe ma mau ese ale i a mātou nei le ma mea lai o lo tupu mai tatu honu Samoa. Tutusa le leia. Lea ua umawai atu. O le ua fono le fio anga mo taa. Pei o le ua mai le li potia le ale fionga le li fai pule ale na ta i Victor Tanumapua. Victor mai felingo o le sui fai pule vai maunga lua
lea ua whapea mai ua umana mana tua whaisia li lena maliu atu i nei le whapea sa ele le vana latu masana pe so ava yaso tanu na ele na yaso polo na solo na lua non to talu no mal excuse me tulau talu no malanga tu Samoa ai mali fasia ina I mota ile clubhouse fole uta ua o le Taumeasina Hideaway Club le ala ua maua le lipotia le fionga le li fai pule o le ua fono wa faile fono tawati le nu le fioanga mota ma le ua folinga mai o le a fatula esepta mai ta I pule Sarah whoever fatula ese malinu mana tua foi I foi le sa watu ia le va foi le tatu va mai sa I le fotasi I foi na pia I foi le ainga na manatu le o I foi le na tu potu ai fe ese inga foi tamiti ale au va ale a foi ale tamaudi toro tamaudi o I foi na tu potu besinga lena masalo miei atonu o le tura I mena o tamauli le toro tamauli I se tura le lei o singa fu le nei te fa ngan me le fa le mo yo but o I the same place na tupu ai ia fa le tonu le ala o te malanga tu se li I mai I mato o I lingo sone lone se te furinga fa pena Ortamiti mota siali ia ele se tamitu siela ta lima sutolu to sanga matua 53 years old early 50 o le ua maora tala fasiotia mai sam le ala ua faile fono tawati le fioanga mota ma foringa me ora fatea ia tamite te luas fuafe ainga o tamiti to lua to atolu ile tua ngani o tamite pule le auri inan fatino le la o auri leo ia fai unga leo ngad fai unga ia le nu mana fio ese mai fai unga ale nu luas fuafe le ua lipotia mai e fa nganga mo ainga o ia to lua ia te lope a fi male tua ngane o le owner le night club le o le clubhouse le yo fasia oti le mina le no famtalatua I taunga fana ia na fai nei fana ngata nen fai nei Alaska state o mato ni America o le taua o nei mea Samoa wale o toe fai tau e sia Samoa mo meo o fatupu nga lave ma me pe me tupu I fafone wale fe foi tangata Samoa e fasioti le tangata yo o mea leanga uma o sala lau I le lalolangi atu yo o tu nei tama I innocent islands sa ka kua fa pe ka kua innocence to elau o Niue o Samoa o Tutuil pitai o le lava o la motasia tatou manu te tele nei I tu manga mena ta wale me o le tu manga fa Samoa te loa ale to e malosi tatou nu e to e foi tu I tu manga Samoa ele mfailang fo me yo le mafai ona toe fo ia fa fitaulia ele manaia matua le manaia ole no le mai ole a fate a pe fo me a fate a motu ia le tamaita ia le pule o fat kala pule
Ai o le whanua le tua lunga e whaano e whori mai lisi mai lalo le department foi le MNRE pe o ina o no winga pu le artu langa o le lisi o iai pe tu fa foi a o le tonu ai o langa o le tonu whainga nu ma o ngā ele o mota ia e la vea i tu la fono whanu le la o maua tala ia o le si foi mea e te tau ai nu na matua o mai anu mani a to foi tu la ia tau fo ia e whawhitau ni whapea ia o si e malanga atu nei o le resident California o le Sixsengi America lea o ngā atua patali atu le ainga i nei wa e nofo i nei e reside i California a le li atu se vai aso i Samoa ai malifasia mai Samoa ia malesi maliu na se vai meu tonga fufu au tele i mau tele i ai ia se whamutalanga but similar i tu ainga maliu ia a fesili o fe o Samoa matanga tele i tu inga ile ele longo de lei ele matango fie Samoa o le ua e la post na utango a watu nei le Facebook sua malie lo le sainga na watu e tau fai miti ai le Pasifika na watu e miti ma enjoy ai le Pasifika Samoa the whole of the South Pacific including New Zealand and Australia ile lole sua malie saina na watu e miti ai ma wha malie nai ma se e tia ai le Pasifika le la ngata la utala noa i Pasifika o te le pa ia isi atu nu la langi ona na umai lole sua malie saina ale tele yo tasia nei mea na o tasi o i pe lo te matawina ta upule na amata ila po kalambi iyo ta upule na amata ila po kalambi o le mata upu o le democracy male me tau communism le la utatu vai atu le ua mata na le mafau saina i le afianga o le Pasifika a tangata mua na whaawo desi tangata le whaawo le lei ma le malo saina ta i o le malo le o Solomon Islands a la kama mua le ua avela na complain e ni la ngaisia pe foringa mai o lata i Solomona Kilipati o ai nu na pe foringa mai o lata i nale fa pe u ye le mission asaina yo a tasile tai pe e fai pa anga masaina Solomona le atu Solomona alela o to e vave al fai tiola kamalea ma to e avela na fai tionga ia saina e le tatau ia saina na la tu fa tu fola ia New Zealand Australia io i o le official vai fa fo New Zealand Australia se ti sila per tu nga me a le te fai tu le tala bela na te fa tu e vela le la rola io e le te tenga fatia New Zealand nga fatia Australia nga fatia a o ina fuli tua mai le atu nu community e pawara le atu nu e whalangonongo ina le malo tele le nei e le ngata ia saina a o le lalolangi atua mena e o fofongi ai le fato a lua se lau 5 talu o na whaatu le malo Amerika ai pe o se fai ma wha malu mau tu e mapu iai e malu iai malo le lalolangi pe a o ina tura i mai turang whape o lona winga e mwhain tatou tilo iai o fuafuanga lo loto ia lo tatou atua io o le iai o se malo e le mwhain tatou wha moe i le atua me o le atua
te tau foi le tua na au mai ai tangata pei foi o isi tangata. E tau wala mai ai lona pawa ma lona malo si anga. E na te au mai le control i le lalolangi. Ai le whapea ua tua i le tua, moni ma whamani o le tua. Ioe, e o ia o lo tufa tumutumunga o mea uma. Ai o le winga na o tala, mena le ina u whaituala u tala. Tau te vevesi i neme o taua. Tala noa foi le taua ma tātou whaongaina i le taua ai foi. Amerika ma o i whea foi le mea Middle East le ma tātou whapea i ua taunga tātou i whanga. E mwhai foi tātou mi loa le mea whapea o ina. Pat o lea o te whai atu, le taua le i le pesele na o pese atu e nei. O mai a so mai ia fina fina. O le taua Israel ma Filistia. O ai la nu na ta o nu Filistia. Ia na tu te loa. E leo te nā ma le laina. Paenga umana ta o nu le o mai i le temile nei. So awala tatu te whai mai, tatu mai whai mai. Ea mama, o mea nei. O mea wha matala mai ai i a tatu. Le pule tu tasia le atu. Ioi. O tau ai e te whai, awa tatu te vesi fu whai mea mama. Ioi. Ma wale kako kaini. Ioi. Tu oi pe maro te tele i e tahu. Pauar mea tatou, te talo tatou, mole saunga le mua Pasifika, io aila ie. Tasi le misio le latu i Pasifika, ai vavao e tata. Awa tatu te whaalongo i tala whaalongo, tata whapeo vivesi lo langi, taunga tāre so i fuanga. O te ai total disagree. Nanga, o le mea agree ai lo tangata to tasi, malao po kalame. O taua o le lalo langi ma mea roto. O le mea wha matala mai ai i le lalolangi. Le malosi o le atua malosi. Ioi. O mai a so mai ia fina fin. O ala mea kako. Lan mea fina finau ai tato. Fina finau. E leo toi tau la tato ni taua. Ai fina finau i tato ina i o tato maua le sa tauro ke riso. E mana ia. O le taua le pi o le vava i tatu. O lea. O le ke riso manu malo. E mausalilo o e sa mo e ke riso manu malo. Po o le ale vevesi o taua ia. E manu malo fa atasi tato ma ke riso. That's the deepest. O rawa ai fam tabu sisili mei. E sa. Na. E le se le tala le fai atu. Na ona taulangi fai mai o le taua Iran ma Amerika ma Israel o tamuta. Pa fea taua e no fea taua. Na tau mai ale lalolangi, tau te li whana nau tatou grandparents. E sa. Na tau mai ale le pesele no pese tuine. O foi le toi pesele. Se la uonono. Na refer le o el peselea, refer il Samuelu mua. Lona mta upo fa. Fai tau atole te hou chapta o ke fai kaunga fai puiva. Na eva aile i ai le fa solonga. Luma atu le Samuelu, por tusi atu Samuelu. Yo tatou tiro i ai mea ia. O taua ma le vala awina yo o le atnu e kaunka le taimi yo. Mo le pawa fa ale malo. Leo o mai temi nei, o leile malo Amerika lona pawa faa le malo. Eoi. Toi mai maufua le tatou temi o le taunga tā o le suau. Au tau te tua ia i le taua o lo fai nei. Aua. E whawhongwhaine li pāremia. Eoi. Na nei te i o tatou tua ia le taunga tā o le suau umalea. Ai umane le taua i ranma. Ai sa me ia whapelunga le tau o le soifanga. Wala. Langa fora winga na tala o le soifanga ma leo langa. To move forward, to move upwards. E le isi o langa e go backwards. E le aru soro muri si mea tatou. That's life. That's nature. Eoi.
Trust me, e uma le taua lea, lea o tatu whaangaina le taua lea. O si ia le taunga tau le soifuanga, ona o taua ia. A leo te whaetia te oe Samoa, na tau mea le lalolangi, tau te le i whana nau mai le soifuanga nei. O le halan me tau te wāwai e, the nature, o le soifuanga le ni tu te olai, e move forward, e minoi iluma, e tā iluma. Le whai mai e le sunga le li i, yo e Mosese. E tā iluma. And that's the whole, that's our life. O le tatou life, o le usoi fua malo ola, e minoi iluma. E le esi, tai tonu mela o tō lau tala. E uma le taua le, e le teime uma, watu te le lopa rara teime taua, e pule a Irania ma Israel, e pule atu no te tele nei. Po o a la tu agreements, e mai mawai le teimi tātou te muni ta iai, e ni vai fai ai o tata. Sai ni nei le agreement, tai au to e alu le sios fai. E pawaran mea kaku, o koe me mamufa kei mi kakalo kaka i longa afiafi, kono kikilo, ala tala ia te oe Samoa. E uma taua ia, e ele teimi e settle down ai, ai le toe pa ui fai lalo tau o le soifuanga. Le ala ua wha o ngai malo te tele, wha o ngai malo ma tu nu uma, taua nei, e wha o ngai le upu lea, maua lunga, the cost of living. Ioi. Langa wha mea, o le vainga wha tuspa ia mea ia. E o le cost of living. It's all in the Bible. E le mwhiti sena o tana le whai atu iau tō. Politics. It's all in the Bible. Corruption is in the Bible. Tau ele pe fou tatu whalongo e fou tatu taringa le mea corrupt. Corrupt. Ioi. E le se e tia whapena le tatu vai. O ne tusa pe tala noa ai tangata popoto tatu malo sa mo whai me o le tau ale uama. Tau ale uama. Whai atu la poka la me iau ele ai. Aua re whaseina i tatou tanana. Aua. Ioi. O le latunga leo mea ia, e uma le taua, e toe settle down taua ia, ai le toe au maia i lalo the cost of living. Trust me. Si, kau ki mai ar kaku e ale u kau ke vela me whamui moi. This. Ioi. Ea. E saore tala. Saudata. Ioi. Me whaina le ina whai atura o tala le meo mo meo o vaainga. O mo meo o tatu vaai o le mo meo o awhiga o meo. O la whita o mea fui o le wha o ngā isi tua i ngā o isi tarito nunga whātuspa ia. E i tua i ngā ngana fui e tatu te wharongo iai. Iai fui mo me tau whaavalo anga fo i nisi. E le mwhensi se tala tuspa ia. E iei le taimi e toi a fio mai a Yesu. E le mwhensi se e sa. Ai leo se mata whai oi le nā le tangata e whai. E turi a pūr mele whai mai ai le tuspa ia. E le se mata whai oi nā tato. Tusa le leia ma le cost of living. Ioi. Tau te tala nolo le mele whai me tuspa ia e iei le taimi e toi a fio mai a Yesu. I leo se mata whai oi nā tato e su e pola taimi. That's not ours to do. Ioi. E mauma wale taimi. Kai pei an mele o ke whai a koi. O le tatu wa ai po le hara whoringa whai tau le taimi mai tau aia. E matua mau ai kaimi o ka kousa moa. Whai mea ngai whai koe le whionga le li parmia. O e koko ko ka whale. Toto au ta whaf, ioi. Ai le ngā ringo ngofam whakakari a mea o a whim. Pena ua. Nela whi mai Yesu, o le toia whio mai o Yesu, e iei signs, e iei whailonga, o a whailonga. Tutupu mafui e, tutupu whaamai, e o mai matangi, ma wha ma rolosi, o fua wa aiana, ua whian sūnami.
ua fia ni me tutupu ua fia langa fo i le o le mata sisili na mele i le o tatou e faitauina le o mai o Yesu i le o le mena o ila tatou ola e su ele to fia mai o Yesu a tatou na fai le memo mua le tangata kirisiano la memo mo tan fai la mena mali o Yesu si memo mua na tau na accept le tangata sa ili mo si mele mo mua first thing first to ava ia nela ile temi e to ia fiu mai Yesu langa kau ke feo ki o marka ko langa ele ia fiu mai Yesu you have no idea I have no idea o affair e to foi e to ia fiu mai lena esa obese tatou aia o Samoa o e faile fatu ainga o tangata faile me te loe manuelo ainga to le talo faile Papua faile Pamoa io to fai to ufi koko ka mu koko le kule me koko o ngi me o ai me ai lo fe koko mariwanga koko mariwanga io anga ke loa the end results o lo to ino mena ai ana no fai atu langa fiu e fai atu tala ele fen ave se me im Samoa o fa fita ulia ele ma fai e tatou na salfa fita ulia langa o fale a onga me mo tatou o mea i e tutupu pea e fai ma fale a onga i lo soifuanga ma lo wola i asa uma problems mena rinu te tau li tatou numero tatou tatalo i le atua e ave ese fa fita ulia no we don't we do not we cannot tatou te le tatalo i le atua alofa mai le atua ave ese atu fa fita ulia ma matou plea e ave ese lo fa fita ulia ma tatou ne se winga o le olanga de ai se winga o le olanga pe ale en fa fita ulia de ai lon fa fita ulia longa winga ngal pepese o ka koma aleluia a o fa fita ulia o le drivinga o e ma all these problems what they do they can drive us through Immanuia o le atu na le ai lo fa fita ulia le loa e tatou le me tatou fai esa opese e taua o poinsi o te tala no to sam ala me kaloika ko le kupe fa pele mfinga vese le talo tatou ile tua e au mai le tua lona malosi e malo losi e tatou so we can go through all these problems e mfina no e tatou fe ngai fa fitau pe a faia e au le mfina tatou faia with our own strength ele mfenta to fai lo lava malosi malo loa e mo o mia e tatou le malosi fa le tua e once ai tatou le malosi na go through lo tatou i le malosi lena ia o Samoa te musu te tala no tele i le mo le meo o saina i lo tatou atunu aisia langa ua iaia tatou tangata e tala ngafa i sainga o tatou fo tangata saina isi tangata o matua mautu mausali ainga o tatou ainga saina o tatou atunu ioe ele fenga o fia foi lá no tala no ma fazia sino lima mele but e ala na tala no tatou por kalami mei o fenga na faia i tuila e pale atunu o Samoa malona apa i o le malo saina i temi nei e lo le leia e tuila epa o le malo saina e le amai fuani mea na tele ave fua e o ia Afrika e le ave fua that's the nature our nature e o fo ia tio e te lo tatou uma e o fai atea fai no talo te paro i lisangata fai fai sauli sangata paro ti atea o le fa moe e te alo le taimi ele kalimerka kalimenga fai
O ke lo le ka ke fa ko ko le me pisia. Pisia le fia. Ele tau sisi lo le tangata I upu matala na fai le tio le na fai. Menga rinka fanga e mo meu drug dealers ia tiro tangata. Mo tios, menga rinka u drug dealers. Ioi. O le amount o kilo si le la batia oi. Se lau kilo ia la batia oi. By this time of the year, I have to receive this how much money this time. O tupe le tau, o le teimi le tau no receiving. E le mawhai lo la ngā kausi le kanga le tio lea. Me e tau ma oe whana. O le oti. Ioi. E tilo la ia saina. O ana mea uma e fōa I mai I le atunu. There's a string attached. Ele mai loa saina I loa atu e loa saina ele tōtatonu le iai. Ko ke ia le tupu I Afrika. Tupu I atunu o le ioi. Le South in America. Ke ia I se wafu o la se me ku mei va ka usainga ua. O ne saina. Ave esia le mawhai le atunu keep up with their deals. Whatever deals they made o le mea pena fora. Oi nei loa. O tele le lo fosaina le Pasifika. Tele so ioi. Not only Samoa, Tonga, Fiji, atunu uma le Pasifika. Kei loa. O tutuila manua. Ele tatau ana sasi I taitai o tutuila manua. Ananga lawe I foi tangata saina tonu tutuila. Ioi. Ele tatau foi asia langa lelo le le taitai tutuila. Ele mess around ele malo tele nei. Ioi. E se lo foi kai hukuila I si mesi. La ko ke ala wina loa tangata saina I ni tulanga mun pisimisima la ku kamfai. Mena le pi kau kaka ese ia malo saina male malo tuto tasi. Asia langa lelo le saina. E mo ia ese fainga malo pat or Samoa I or Samoa. O le fa sanga atu malo Amerika e pui le territory o lo ilalo o apa au malo losi o le malo tele. O le pui ngana Amerika ia tutuila manua e afia toi matatou le malo tututas. Le laki toi ma le malo tututasi. To man la mana auto. Ele se le tala le avatu. A auto fai to research into man mai na ile. E manuia tuai ma le malo tututasi. Ona ole va ai ma le focus le malo tele. I lana territory wa ave I ai lana faile la tio ma territory. Ioi. Hai langa I le faina matu ese. O to ainga o Samoa lava, o le Samoa. Pe ese fainga malo. Lelo Amerika o la tou masiamani impertaria na mafuaina ese Samoa. A o Samoa ia tasi. So ila le manuia na malo tuto tasi tau te pa ilo mele o purufana. Ile mele ta o le fai ile malo si. E manuia malo tuto tasi. Ona o le vaai Amerika ia tutuila. La tonu mana tala le fai atu. Ioi. Mela na langa na tūlanga ese ale tūla I mai tūla epa. O le atu tūla I mai tūla epa sailele. Na whaatala le aile wa ai tūla epa. Ma whaasia aile na wa ai. Ia tutuila ma manua. Ai tau lai mai ia Amerika. Ma tua ai tartu ina le malo tele nei. Eisia. Ua pisi le mafaufau o tūla epa mo le ola wha komunisi. E koe fiu e koe kau mawhai e koe kau whaala lanu lana amio lea. Loa umai Samoa sia na amio wha komunisi. O ana winga, o lana tautala, o ana upu, o mea umai tautala ito ina le wha komunisi. She's a communist. Yeah. Tangata umfo e muli ili tamano, they are con people. Yeah. Hata ola le mafaufau. Nang fai fape na winga mo komis. Te vai ele ngana tu te vai ela tu decision making se fape na. Ti ngana fai matu la fono Samoa ia tu le pa. O le mele fape le fape.
e pule aku le pai le kai mi kau faleanga e pule atu le pai a ua fia ni warning sale al famsinonga e mai ia tu fia ale ngala le se po kalan tu ipe famsinonga o fe ku o si me kako o fia ngia ko warning se mai atu le pa le lava file kau faleanga yo o fe ta tire sa o mele le winga na tala auto wo to te tilo ia tu le pa mana saunoanga mai le amatanga le ai se ita no metasi o te malole ita le malone Amerika o le ita i o te malosole te le lope isia vai a ita saina ia Amerika sa le ita saina tele ana pomu atomika tele ana meatau tele ana soldiers so they can fight against America o tu le pasai lele ma puni le ngutu tato yo langa fai oe ai a fi ai le tunu ato ya e o pole lo fale fai atu ai o pole sa o le tala le fai atu ai yo langa o simta o pusia no pese atu ele amatanga mai le fia le la se futo sanga la pokalame iva tau sanga so it's almost 10 fitu valu iva pela si umi o mata upu ai na amatai na matai lona o se malita pipi ta upu ia o meole mafaufaunga faakomenisi o taʻitaʻi o le malo sama e ai sia tautoina te watu tapu e mai mafua male palemia mal presidente o le malo saina oi fai aku deals aluatu male la le tulafon LTRA 2008 o mea mai aluatu mai lalo le faamalu le tasi o le afianga o fanua o le afianga o tangata o le avatu o maa a saina tutu totonu fanua tau Samoa o le tele o pisinisi te tele o pisinisi saina e le totongiangi tax e le sitalaina e se fautarai a fai o leo a maua e whainga malo o loo ye nei pa afe kampani e te tau ona le sitala ai uma e sa ili atu na lea na tolu se ramon tupu kampani le sitala meaning those are the only companies who pay tax ia Samoa 300 companies out of 4,000 god damn Mangi meu whapena whai. O angi mea, whawhiwhenga kukupu ngi mea whapea. Eoi. Ako mai ngi la laude le lo whenga ngui, le lengi a ongan, a leo aku kamaki le lengi whenga ngui le lengo, maua ko fake invoice. Maua kampangi e fia se rau wafe ele stalaina. E fiangi company o las e maua tupe le malo Samoa le ai se tax le se la fonga peia se fa utatato e le o tala le tatu fa longo o ma le fono fa mata fa manino ai fa felanka ko fa pea fa felanka ko fa pea no Telo. Lau de ta ur swafa. Ei la tana message mai atia. Te leo le message. Na te lango ina la utala noa tu nei. E fai mai. Tu lepa. E erito ina o le matou tu nu umale tu maru. Fa pia uma la bona wima. E o tu tono le matou nu e fa saolo ai te manu. Yo i fai au matuale loa te mano le vama au whainga runga le tu.
e fa'asausili e pe fe mai la tata lea na malepe lungo lelele tala tata lea na fe mai le tala tata lea a le falongo mai ia le falongo mai fe mai le tala tata lea ele i va fa'autia na ai e ilo le papatua o lona tina sa fegaina sulu e mo le mea o le fofo ma'i sama ela tu le foma i le toina ka mimilo mai ilo le io e se falo pe o mangiki o ka kingo le famtalanga tata io e me makua matua toina ai li va fa'autia ngola mkua i mali pelepe lungo le e falo mai a fa pe ngai falo me le se fio nga yeli to nga le merita no so na mai to titia pu fa far patua o lo atu i to tonga ai ilo le tala mo i le stala tana le fai atu o le fa so paule tarsanga a e lo fa tu le o ne e fa ilo ai lunga ile toi ina le nu ma le fio ngai lo femelo o mai le nu le fio anga ma le tumalu te le ta o tua po sa vai po yo ana ia le ua fa'atau ua lau tala le io e fa'atai ma le fa'asoa mai lea mea ae o le tāua i o ia toʻiga meso le ke iloa le mea e afāina ai lo taloto e fa'amasinoga fa'aluaga au mai warnings e fa'amasinoga i toʻina lea io e lana warning aua neʻi toe ta'ua le igoa o le palemia mani tau fa'aleanga e vai pe se salaki fala sole le mea sole pe se salaki fala vo le essential mali le fala e ko sa i merkang suka kwa ai lo ai lo kwa le popole to ina le fa masinonga le tu so jadi se ka wo se fo ka ingo so o fe le me ku ai si me aka e senga mai ko fai unha fam sinonga au langa le ele se o le ua tilo uma sila uma tuala tu no mo le na le mo uma tata mai le mo mau la mo mau so le sao wa uma nga mai le warning fa lu nga mai warnings ave ya che ave ili tangata le awa ni e to ta ua yo ma me fa le nga nei ta mali anga ase vai aqui oi o felan me le ku ka ku fam si nan mo le fes fai unha e meia sa o ta ua i la u tala noa na sa ilinga malo ale te tai o le tatu atu na rua Eva Island sia ki masani na maua le ava noa ua watu fa tonu atu e tawala ile konsula o le malo fai atu appointments tangata ana laina mafua na fio ele fio ngale li pale mia fa onga le ofisa o le mauta sa mo i au kilani e fai ai fono tanga ia ele fai a mai lailo no fale na sau i ofisa lo no winga ole fenga ruang he is on the clock. Well, if you really think about it, he is still on the clock. Nale mo tala. Le fenga ruanga. Esa. Le o fai tu appointments ale atu.
Lena, aina tu e fo'i le fionga i le palemia. E saula o tene o, saula o tene o mafanua. Toi whamanino a tore langa o ia sa face to face. Ma le fionga i le palemia. Ioe. A lela o la pa isi mesi, a langa ua, lo watu na ua mai tata i luma. O le sa ili malo le taitai o le tatu atunu. Ma le amana ia e taitai o isi atunu. O le tapena le tatu palemia la fo ia tu i Samoa. Ai alu atu le avea i Australia. Ioe. E fiu ane i Australia. I fea. Brisbane. Le lau te tatonu lo i he's in Australia right now. Lana fiong. Ioe. Au lea. Pio no fea tu. Fa manino atoa e le fionga i le li tamaitai. Ia, le tūlanga. O le se o fa se atunu tino i tupe. Ioe. Ai ave fea. E ave mo le la ua le alu le Man Samoa. Ua alu le Rugby League. Alu le toa Samoa. Fia, lua se lau 50 milion. Na ala ka kova i le 50 le la lau ai fo i le vanga si pale mia. Le fa pe o le proportion na saini atu. Ia se tatu talia. Lupe o mau. Le ala o se tala fia fia. Lua se lau 50 Australian dollars. Milion. O se tala matango fia le nga tala. Mo le Rugby League. Ile o le Man Samoa. Ile o le Lakapi Samoa. Na. A fesili o feme la kuele mea. Lango le isi wa tu kong Australia tu. Ai o lau tau whaati whamanino e mawhanu pesa. O le malo Papua New Guinea. Oi. Sila na tatu. A lefto a batu nei e Australia. Le 19.2 tala. Nung io te le lope fiel tupe Australia. Ai e se furu iwa te si male lua miliona tupe lefto a batu nei e Australia e fesoasoani le budget aro tatou atunu. Sila tatou sa mo i le manuia, le whamanuia ina o sa mo le i lalo le taitainga. Le fionga le li pare mia le olo tu le martini. An malanga ia na malanga na alua e whaia na siaki masani. E tu e toi fo i la susa. Ia la olo na whafose ia le o atu le o fia. Mone si ia fia ni Australia. Ia. I maua fo i le au ile au kanga lu vai ongo ia le tatu tala fa pe le amale. Ia. Ai o pe ona i whamatalanga fia na. O nei whamatalanga fia na. Lea o te ara ni taia. O ka ni complain, support us.
Ka mo le message le sai masu fai kau kua mea ka ngi fa mon mo. Yo na. Ole complaints sa tangata lango le cha pipi. O tangata i tasi nei tangata sili na ngutu leanga i le whainga malo. Leala o le ngutu leanga i le whainga malo. Ala o toi ngutu leanga i tai o le latu vaenga. Ma le cha pipi, ina ua. I le whai unga o le latu refo. O le latu lule na umatu nei. Ua sau i lunga le manu malo o le afa eka e por kuata eka. Ma le pepa numera pepa. So e matangata uma. Nga ongu mela o tickets na manu malo. Nei se ngō stasi. Le aini ngō ni nuun information tangata paua le mea o le ngō tangata o le nampa o le numera manu malo. E le aini ngō tangata. Meaning. Le la ua whai e le vaenga tu ngā me fu le o pepa fu i ele i malo. A o lea ua wha au ngalawa i. Atu mai e avoid te aile wha aro tupe prices. E sao. E vaintato ti tiro iai. A whapea o leo au mai whapea ia na o pepa aile eini ni tangata i ngō tangata. O lona winga. O leo ua wha au ngā mai pepa ele i taulia. Au mai ai ina ia avoid ele me o toe redai o toe afoi o le toe vili o numero io e wheka kukir whan mawhafoi en mena langa lewa pia mai lunga na o numero pepa ai le ni ngoa o tangata na manu malo meaning o le lava lai ki ngala se ia ko mela li fataua a lewa au mai o le pepa man malo le ese fer tupe ele alu ese la ko kupe prices it makes sense le mele fer tupe e ma faina na se ia tupe le totongia the ticket ele totongia I count lava it's a winner io le pepa ele totongia le pepa lea a le nampa la wa vi o e avoid dai le alu le tupe e fai prices tatu va vai le ai ai pio le tau iso ma fau ai ina o va ai fai tionga ai la tu tangata malo losio o io tangata matua tau fa leanga il fenga malo io a le na mo i fuli kua i o kan pala vale mani me tau fa leanga o le ufa tau fa leanga i le latu tai ma le refo le latu io le wala tu ta unga oina le uma la ku ka unga oina yo o ngalo ka mo copy mai lunga mai lunga ia numero tickets mai lunga numero ticket power ticket na mai lunga mo bua va ele manu malo ile ta vale tulo sorry manu malo il fanua pe afa eka epe ko ta eka o le manino le foi se ngo se tangata na le numero o ticket pa solo melo numela pe valu epe yo na numero tanga o tickets ai le iai masingo se tangata afa yala mela ele fakau ia samu ka kono la iena ia le ala fe meni si ore sava ai fo ia yo sava ai ana foi e kasi ala ka fa ai ta silo kilo a fai ore ai ni ngo tangata manu malo ai na le number ticket o lona winga o le lava la ufa ngar ticket le as a winner a oile winner it's a nobody
O le ala kua le no pari lea. E le ese tupe ale hita pipi alu ai e tutongi prices. Meaning, they save money. Le toi ta ofi ala tou le winning ticket lea. Mau mai. Esa. Tu sa le ese kanga o malo. A le ua claim le malo. The ticket number. Le ua claim le number. O lona winga. A claim na. A whapea se furu a whene malo. Instead o le alu le empty ticket lea. Ko e kipe ala tou se furu a whene. Iyo mea ka ur kau whabalea me lo fai. O tu ainga malola ia sa vaia to atun. Le ka ku kana ngoi foi. O tu ainga whenga malola le sa mo sa vaia to atun. For how many years o ka ku vai ko inga me. O fia ka usanga o ka ku kikiro e ko inga me fai fa konfiki fa pea. Ia ele songa fai foi le lulu le. Ele songa ko mumu foi la tu ia la tu tangata. Io e. Não le ka ko va ai uma o fio ka fa ka le ref. Fio ka fa ka. Io e. E se le mata nga o ia me sole. E se le maka nga me ia ka u fa sa mo ka ko le ka fa valea. Ka fa valea scam. O scammers kanga kange. O ko inga kai lai ko ke manga o me kai sam. Ko inga fa inga malo e ko ke manga o me kai ko ku. Ia le na. Ka o ka fa valele ku mala ko lava followers e te watuela tutupe. Talo fai sore ia to filau iti alsana. Talo fai ava ai kolone. Nai to I ina na fuafua mai ale nei vai fa fai. Io e. Ngai ko inga nga kangi I lima. Fa maongi le whainga o le vai fa fai ngai. Io e. Wangi. Ma kua ka urea nga inga ka uwa lea ngai whainga whapengi. Kalo whainga ko inga va ai kolone. Ka kia ia tupua tam se seranga e seranga ia a vai kolonge o si ko inga o to filau eti ko inga ia nga manui ai le van fa fai não for kan finga lo ke ia o le chapipi ka ke le va ai o su e kupe fa pe ko inga ia ia fa ko a pa le malo I le kaimi o kule pa le nga fu o lona le nature mana tupe Io e. A whela la ku liki o ia la ku I mfsosongi whakau tickets. Na mo leo mai lua mai di poki. O wheo I help several leo am whai mai. O leo mo mai followers. Tangata whatuatua ina. O leo a koe out mai alo la tu le mali lia I lunga o pengat whailangi. Io e. O whela help several la ku ka kiro vai ko pe o so me se kala la se vai me ai sele tanga io Io le na. Na onu mela o pepa ai le aingi ngoa o kangaka. Na manu malo I pepa. Io e. Nga kua sa ia tangata pito sili na lango ina tu le epa. Malana. Lena. O le matua tau whaavalea. O le whenau kako wawa aisa mo. E tali ele a fionga le li pāremia manuia.
se furu ma le iwa tesi ma le lua miliona mai Australia e whaopopo i le paketi a le atunu. Anafi. A le foto e malanga i Australia e avane tu lima ne i ai le lua se lau lima se furu miliona. Australians. Molia. Molia la kapiliki a le atunu. Matua i opposite a mane mele na whai nei. Sa ili le lulu me. Alea le tupele sa ili i e na vanga lea. O fesu e ela tō tupe. Tō te lo o tō tala. Nai whawhonga mai tula e pai lau tala le whai atu. E whatanga mativa pe whapea tula e pai. He's a millionaire. He's a multi-millionaire. Nanga ka malo e poko ka malo e whakanga ola whapenga. He's a multi-millionaire. Trust me, sa mortala le whai atu. Tula e pasa ilele, he's a multi-millionaire. Oi. Ile valea tula e pa waleva loa se furu kolu kausanga. 23 years in power. Tau te loo umatupela i tuina. Le i kai kai. Yes. Le i kai kai. Ea kamai. E poto e pretend. Mr. Pretender. Yeah. E poto e pretend te le se kupe. Al miliongia kumano. Yeah. Lemven ser kala le fai atu. E sa ora tala le fai. E fua i le tele o mau whamsinonga o umat nei le 5 tausanga taluai. E se asa fai le fukua koe fai i le lurula. Ai fiangi ngi whamsinonga. E fiangi la ko mea wako imo mea o afoingo o lo ia mai fafu. KC ma MC ma PC o lava mo ko inga fiangi mikanga o ko fai la tu whamsinonga kele ma fianga fai. Io asa su ne ko ko su ko pefoile. Na fai mo foile siru lu fai ka milionga la ko le fai ko mo ka ke ole no po fe menga bia. Io wangi mele fai. Ile fula ko anga mele. Ele se le tala le fai atu samo. E poto ta malo e pretend. E poto yola. But I'm telling you, Samoa, he's a multi-millionaire. Yes. Mena ling survive umile ta pipi fatanga fa pe fu la kele kupe. Kele tupe. Ya, orna sinata tum ta upue. Tatu te tatano iai. Olo i Samoa ia le whai atu i Samoa le whono tolu sumalwha. Lona tolu sumalwha a le vaenga foile leo ta ua o le whala pututonga o oina o le ngangana Samoa i Aotearoa ia po le whangasā. Tele nei ta ua ia. Lalo lo Samoa na saunoa ia ile sui pale mia mai e whaonga inai ia le tu le tala foile pe fai wha o se theme arata mai tai sui pale mia na ia whaonga inai le upu foile le a le aisenga ngana ua le aisenga nu a le aisenga nu ua pōle nu pe upu na le whapena whaonga e le tamai tai Dr. ai ono whanafi ua maliu. Ai le mea mali e langa foi o te whai atu o sio fianga leo le meo le kalama o le ngangana. Ua tele mo asosi whapea, sa iai foi le si vanga tau o le whale ula e whatua i upu. Sa i whatasi na vaenga, me sa iai ta vita ia le sawhai pule mai ia whenga ne foi la latu foi le o le vanga la le pei o fast fearful e New Zealand le center la tu kora New Zealand fangsa la tu fa minga fala potutonga
mo le a'oina o le gagana Samoa i Aotearoa. Ia. Samoa autou fa'afogafoga i le gagana a Samoa le taimi nei, kua ma le pea. Ia. Matua i male pele pea e o ai totonu le mautafono. Ia fai pule te whalongo tu le kalama o ngana ma kua o kia. E se tangata ke mawale mea o le ngana tautala, ngana i tatala i no ngana launga. Tele tangata e maua ne alufana. O lo me alufala i le ia o mea o ngana launga, o lo me alufona ngana le mea o le kalama o le ngana. Po le vai ina o tonu le ngana. A whalongo sa mo iai, a whalongo rongo mai fwoi na ia uo ia la tu te whaongai na upu ia. Awane ile maliasis, ma whapea o te whawhia poto. A whelo te whai atuai, o lo u leanga waa mai le atua o le kalama o ngana. Ia. E iai upu ngana sa moa le mawhain tatu whaanu mera te leina. O le hafo le tau le tense na le ngana whapiritani, ia mo uncountable nouns, o sauna. E iai vaenga o le ngana le mawhaina tatu tau wha lau te leina. A leo whalongolongo le ngana. E ala no tano mea. Leanga o ngana o le whanga le loi Samoa. E le ngata o upu. O le whaleonga o upu. Me whapena. O le ua sawa ua lua e ailunga. Ma ua whaasise tupulanga. Ioi. E whaasise tupulanga. E se ai tupulanga whai mai. Ioi. E sao le upu le whao Sofia. E sao le lele upu na pia tanga o se ua whao Sofia ta i tele melea. Ioi. Ao le tele le upu le ua whao ngā ia i tatou le wha a. Ua whaasise i tatou le upu. Ioi. Ua whaasise i tatou le upu. Na ia uo na ia upaanga ma na i lato te wha ngā ina le upu lea. O le awali. O te wha maruru atu. Sa mola tunu pele. Le ai masea o ngā o le baenga le wha pututonga o ina o le ngana Samoa. A o lo tupu wha tupula ia le upu lea. E le mawhaina tatu wha numero teneina se upu Samoa o le upu tau wā e sauai le upu le nauna o tau vanga. Le mawhai un tatu wha ngaina i eise me tau o se tau wā. There's no such as a say le kalama o ngana. Ioi. Mena e tāua Samoa. O le awali. E le ese me tau o se awali. Te vanga nā ua whapea. E lua au ta alo. O le au tamaitai. Ma le au ali. Nfto asa o ili nā. Ai tatu te whangaina lo whapea. Se oi le i whafoi o mai. Se o si awali i le. O le whautuanga. O te le whawhia poto. E o te whesoso ni atu. O te le maua le mea alofa na ia te oi. Ai ei fusia o mea alofa. Na mai lili. Ioi. E pele ia tia ule ngangana. Pele. A whaila e pele ia te utau le whaia ia le mea lea. Le whala potutonga a o ina o le ngangana Samoa. A oa o mea ia. Ioi. Te whaitu so o le upu lea, lang le unga ngana i tangata i tutonu o le paremene. O le upu. Whasauni. Samoa le se upu whapena. I le kalama le ngangana e te lem whaina e le upu whaai luma o le upu sauni.
You can't. You cannot. Ioi. Aisia. Leanga o le natura o le sauni. O oe o le tangata, o tatou tangata sauni. E le whaataita ia le ola sauni. Sauni is sauni. Mena le mwhaim tatu whangaine le upu. Paa sauni. Ele se kalama. Langa a tatu o le ngana Britania e elo na kalama vai na. Telefone na se le fena nui isi tangata. Ia pulotu le melang ta se lo falongo ke le long whangaine kalama se. Io fa pena fola le tatu ngana samo. Vele te fautuing lava. Io fa sauni o te fa mole atu. Le tatu o tunu. To e sila toa. E fa sauni lo tato. O tato lo la ia lea. E le loa lai o e fa vasenga te mi te sauni ai. Au le fe au ai o le fe au sauni. Anytime. E tau le fa te ia se sauni. Mena leina o le te watua ma le mafuanga. E a lai o na le fa popoina le prefix. Le upu amata o le fa. I luma. O le upu sauni. E o ai fai pule. Tu lau te le alo sa u ioi. Ele mfaina. A tau ola au tau wa o ina na auto te whape. Tō le sa ili le mela o te tano tuai. So se tangata sauni lava. I le soifuanga ma le ola. O le upu sauni. You can be ready at all times. Ele te le whatari se alatu te si whatu te o so le sauni. So le sauni. O le tangata e iai le mafofo e ta pena so se tengi. E sao. Nga. Ai wharongo la i se tangata na te toi whangaina le upule o le whasauni. Musu iai. Centerlink. Ioe, ia e on sai mai. Centerlink tatou link. Ia, leu sin tatu link. Ia, tari fitu, ia, taliva, toe fitu minuti ia toe, ia, ona o mai lo leo tatu malo, ia, tatu wor, tamita i o mua whanua. Ia. E, whamaruru atu. Pio leo tala noa atu i si mesi. Langa o le ta ua mai o le whai Samoa, ia le meo le fontanga le whangsa. Au da tōra ia. E te tauna malo losi le mele. E te tauna malo losi i le mele. O lea, whatonu fo lau le... O isi me pito sili na whaingofie, so le... E te le tupu i fo i, le tupu i fo le mele. E le se meta o se tupu, te whangaina lo le upu tupu, meaning crow. O le te whangaina lo le upu tupu no minga olunga. E le se te mea i lalo. Au a fia i tātou e tupu ifo. Ioe. E ola ifo. Le ai se mea whapena i lalo le la. Ioe. Hato te la tātou e tala noi whapea. Tangata ta mamai le ngangana. Te lana le upu ta te whalongo iai ke ola ifo. Tau te whaongano le upu le ola meaning crow. Tau te whaongano le upu le crow le no winga o lea. Upwards, olunga. Le hila sa ngā tātou te maponga nganai.
a o mea sili na whaingo fio na ngana. Those are the very simple. Ai o ke kako. A kako sisi upu mai ngai foila. Nga. Ile ang kako sisi upu mau kua ma mea, but the simple words. O ke kako. Ile se me kausa o wola ifo. Na o wola. Ke vai ke masangi ro menga. E te mi ke maua, ngai koe mawhau le whapea, ups, se sera upura whai. Ole nā. Ia, o lo o telefo ia tatum tau. Ia pe au, mai lau paanga ole nei, ole mapur kala muli nei ma sia u paanga. Ma whanua. Ole mapur kala muli leo nei vai yaso man vai yaso le asau. E tau nu umai nei le aso whareile. Le aso whareile. Lodo wingo o nei tai aula na so muli na ngā ruenga. Ia, o na malanga mai lo nei Amerika se i o tātou mata whawhao, whi loai, ia e misi fwoi tātou nei le maro tele. Ia, o na whatoa o mai leo si tamaitai nei masionari, mo ina mai fulele tu langa mo me transit o valele ya eli ya se te min tu la ele ai ma ta fao tu tono le nei maro ya e fifi la va foi la fa lo atu ya le tatu pa anga ma tatu malo le nei fifi ya o le mapo kala mulile ile ma bava ma mau le nei va yaso ma le nava yaso ya e Yala tonu ma watsama va no e fai tu nei le mapo kalame ia mo le si lua vai aso tau ma nei le aso ile aso fabrili le aso ia le te tali malo ai ia mo le lua vai aso o se fifianga fo le loto io e sama tu fatasi fo nei ma le host o le te ia e mo foi la no ia te lo mata tu e filo ta o ma siata ma la tu ta o ia ma le aso fabrili ia a o le io ma wesela tu maftanga ma le au New Zealand io mai filo ai nei ia le malanga tu ile Bay Area taiao ile aso sorry io tonu e maua se avanoa ia o mai tatu tafau tatu weva tatu filoai se o le ola e tatu te le loa te mara au a mona ia avanoa whapea na on tatu filoai ia i lungo le TV ma lungo nei a wala peni ia se maua se avanoa io o lana ia avanoa ia e filoai ma latu fo i mai le lai tu o le lalolangi ia ia vi ia ile nga lima fa so le tu ia wa ni tai au aso farile pe man mori asola mortanga sa tala no nei ma ia o le la ua la filo ai I se to aso to tasile aso ia ma filo ia le la u va tu se minute ia on anga mai leo le tatu malo le nei tu la fiafi ai are tele o mata o mati fia tala no ona o le tele me o lo tula mai te pifuila o le pata o foi le fe ese ia ile au mainga au mai le si tu sitala ese lana interpretation more interpretation how to interpret le tala foi le mai le famasinonga te ena pe tongi fafo el official le lo yesili ia le tau mawhai atu o le li o li moni I sana apili. Ina te apilinga ia le la o tari ki te atu ia le official lo yesili. Ia le la tatu te lopo le tari mai e whamasinonga, tari mai lo ia a fo ia la vanga. Ia I loa I
le ai le whaingofie le tau whai atu o le whionga le I whaipule. Ia tau whai sana tangi I ia ma tūlanga tau whamsinonga le tatu atunu. Ua tele na ua ia le mumu le atunu. Ua wheto mui tangata. O le longa po ai tonu o le e a fuisia. E a fua la to inga mea ia. A whainga pi o pā pi lato o le whamasino le tuspa ia. O ila kaku la le pipi o i kaku. Io. Nanga salo kala le whaiat. Ai aru te whaitau tuspa ia. E whoringa mai e mana ia le mena whai e pi lato. Whoringa mai e io. Whoringa mai e mana ia. Ai pe ua vele to e tapa mai o le tō rua pi lato sole. Se va aile ka ngaka ngai ki whamasingoa. Va aile ka ngaka ngai ki whamasingoa. Nanga ia, o le kōrua pila, kōrua ka ngaka e karikongu. Le soifuanga whakiwiso. Ioi. Nā lenga koe kau kapa pila tō mala e koe whawhangoanga ngā lima o le leonga. A whai le whapea ia whamasino, na whamasino ina Yesu. How about us? How about us? Dapat le pese whangane, how about us? How about us? Ia vai le pese mai kako le tatu. Pese ngi kako I le kako producer pese ia so le pawai o pese ele leiki le kako producer papa urua mai ngi kako producer ma pese no kuso le. Le winga na o le tala I le taua te le sa mo o le mele o le ni ti fa petatu se mea engat le ai e o I fa masino tu spaia wa sili le pipi ele mfailan kako expecting kako fa masino on kanga ka fa mau sa le kala no fe ko ele ka foi na ngoso si fa pela o ave tu la fono meu contempt of court mana la mana foi fa masino la mana isia we humans o tātou o tangata soifua. Tātou o tangata ola. We have feelings, we have emotions. Ioi. Menga le e aru o warka ngaka e kaua e longa kingo, o longa koko, o longa ango whaapi o whaiwi role simaka e whai makasi le whamsingonga. A whai e pipi o whamsino tu spaia. Oila kaku. Oila kaku ka kele fai me pipi oi. Ia ole nga. Elanga ele tau o fai me pipi o. Ao en fai me pipi o famistonga o le tau o fai me pipi o. Su e lua vai toru e ave sei. Nanga fai fa penga o le natura na soifo. Ele fa pe te turo lungo famsino sili. E fa si mai lo ina o te le fai sisi do ave sei oi. E iai fainga. Ioi. E iai whainga e avese wham sinsili. Lale whainga e avese. Lo tūtata e avese. Aisea, le te whai atu. A pipio whamasino tu spaia, a oaila o ema. Kau ke lem whainga kako pipio. Ora nga, leo tonu mai tatou. Ia. Whatalo whatu. Ia maia, lau whionga, le tamaitai o ia man mamalu o te roa o le lupi whaalele a le au mi la el whaasa mo de ngō tō atunu. Le au te roa ia whia mai le tāpua kalame o te vai atu o na u whai mai lo skafu le se pūlo o ni aso o no winga ua tau a whatia o tō le maruru. Whaisi maruru tele o tō ia ai whaftai le atua to e maufo i le nei awanoa ia tā te leo o mana o tau le atunu o le mawhanua. O le tātou e por kalame muri le nei vai aso. Ia ona tā whelua I rola ia lea io e tā whelua I le aso whareile. Lua malanga mai masio wani. E watu nei awanoa. Te lencha tala muri e whataro whamai ia sa mua whafong. Matwhalo. Ia. Whaftai tula e par. Whatalo whatu le mamalo le tātou atunu. Ia men se foi ila sunga wa lewana e tū le foi le nei o uli.
soifu manuia malo tapua'i malo tauata'i ia i le mamalu o tatou pa'aga masani i tamam tina matutua ai maise sunga fa'afeagaiga mo latou fautua ia fa'apea le laolao to'atele o le tatou community Samoa ai maise o tatou tagata matua i totonu maota magasegase tono lawa ma maota ia fa'apea fo'i a'ai o tagata matutua alo maia o te talitonu ua leva na tau fa'ataitali se tala atu o le matou faini le matou fono sa matou fono e malafioga le lipalemia fa'apea le konsula o le malo Samoa ia fa'apea foi le afioga a lē sa'avea foi ma minista ia le o talaki i le vaiaso na tianei ia alo mai o le a tatou fa'asoa o le a tatou talatalanoa vaili'ili ina ia avatu manino mataupu i le tou mamalu ia ai mai se foi e tinei ai le tele o le matanga o le tau fa'aleaga lo alia mai ia alo mai e Samoa ma lo fa'afetai ma fanua fa'afetai tele ia i le fa'ailoa mai i le atunuu fa'aloga atu so le peitau fa'afā mai lo siufoga ali kaufulu ka'u ua tau lavea le fulu ia but this is why ina fai le scarf o te le fia mai o malaga ka fia o lai se ko anga o ta fia tausilo mai ke o le o malanga ia o te manatu o leo e whatalo wha mai le atunu ua e whapa i mai fo'i ia ma tatu fio fo whaftai le tue tauna e le tue nā malelaina ia mta upu ia ma tō maftanga ue lungo le ea ue lungo penga te whailangi maua i latou e wha ia i tō awanoa wha au o maua ma le fionga le pārimia ma te tai o le atu ai maua fo i latou matua tū tu mua i le leanga loto matua tū ma tiu vai le ti ngā roto so e maua la i latou e praise the Lord i awanoa o tō mau ai maua fo i latou matua i soli au tō i vai anyway ia tatia ia i latou pe soli matou i vai po le ale latou fetogi fa'i ai matou matou te le popole i ai manai ona isia it's our victory that we met up with the honorable prime minister but it's their hating ona i latou te le o maua awanoa ia manai ia lata te lor manai fola le lata mata tonu mai ia i le tō maftanga o le ale temi tō o ai o ai tō atu o iai ai se a ua whai ai o i le mauta au le whai o whare masani. Ta amata mai le ama whamanure. O le tūlanga lewa i ai tula epa, ese le matang o fie ma le lei o le fuafuanga. Wa atu o le loloto ma le tūlanga sao. Nā laina whaia whonotanga nei le taimi a o si ngase me le fionga le li pale mia. Ona ele i lava lo na malosi. Ena whai mali lunga le officer consula. Okay. O ani fono fale malo po ni fono o i le officer consula. O le officer lea o le pale mia pe a fio mai tonu a te roa. Yeah. E whapea fo e pe a fio Wellington o lo i le officer consula. I Australia i Canberra, i Sydney, o mea umalo i ai officer consula Ampasa Samoa, ko Messina Samoa, o le officer na o le fionga le li pale mia away from Samoa. Lena, ua whai e lola le fono le lunga le boardroom a le consula. Yeah, it's a good feeling when we walked in. We embraced, welcome, you know, being le taimi left ato I wheloa ina wa uma le fua. Yeah, ai el mato maftanga. O le mato peno sa mato malanga. O au, o le fionga ia le ato Savia, o le fionga ia fumaono anai Martin, I whapia fo I le fionga ia le ato Manfui. Yeah, o le vaenga le fionga le li pale mia, whapia fo I le fionga le consula, ia ma le fionga ia le o talaki. Nea sa bia ma insta o dinamta mai ta I momua le pēr inga o tuanai. Malo, whaftai. Ia, whauau. Tua lava ale mea mua ale atula epa. Ia. Ona ua to ateri, le nei aso lo pisi I la unga luenga ang.
E to tele ia wa wala au mai text mai ia wa ia fo il tu la fa no fa la ve te mir ngal venga o tangata o le fia malama dale me o malanga ele fio ngale li pandemia i Australia ali tamatana le wa fa pe mai o ina to si mai ia le wa le tafao le hai Samuela fa fonga anga o vale le ma fo fa o ia sa noanga fa pe na su mai le fio ngale li pandemia si ma ele wa le tafao mua o taimi eto e se ele fio ngale li pandemia i yana siaki e le whapea to e se ana tuku waila ia o na tiute wha ale palemia. E iai le sota inga la waa ma le sui palemia a mese minstral kapeneta a whapea ia le mamaluo o isi a fionga palemia isi a tunu. Na wha manino lava la fionga le li palemia ia mato. Wana mato i loa lava e umal mato fontanga le sto na ito e whai malanga le fionga le li palemia i sa mola sa. Ai ina wa mato taunu watu. Ai whaai loa mai e le fionga le li palemia. Wa i le swinga le lato whainga malanga. Ona ua wala au mai le palemia o Papua New Guinea. Ona olo o iai se fōai mō le mo tato tama au ta alo to Samoa. Lea lai wala au mai ai. Ai o lela asa ungi e malanga i Samoa. Lena ama yela le fe au I le fionga le li palemia. E sidi ai loa lale o so atu I Australia Brisbane. E sai mai le fa manianga lea mo le aula kapi al to Samoa le liki. Amani le walata atu I o lo le tawalu I Samoa to malanga mamau mai Samoa. O le ala tonu ala lea o le whainga malanga le wo ai Australia Brisbane. Ale wa tele tala ma tustu singa le ma fa le wa failunga pai mai o le wa le ta faule le state of origin le ai o le fionga le li pandemia yen fa manianga e lua se lau 5 miliona Australia mo Samoa mo Tonga Fiti ma Papua New Guinea for 10 years le la fio le fionga le li pandemia e sainia el famanianga le mo tato au a le wa tele ai le lote vale ma le tautu wai ma tau faleanga ne ai ele o alu le fionga le li palmie ta fao o la e alu le tute fal malo se va tolo sinia o le 250 mo sa mo tom ese man se lauli ma se fule ave la kapiun this is for the league 250 million Australian dollars. Yes. Mo la tau la le fai le tau faleanga, ma le tau fasese, ma fai la fonga le mafau. Ele tau tua le fionga le li palemia ya o tau mia. O le taimi la mai sa wale telefoni ma le wala au le fionga le li palemia. Fa pena ana fe tu na ia ia le tu langa wana fainga malanga, a lavalo na mahalosi e ma faina malanga o fa pena ana fai. Nela malanga le fionga le li palemia. Awa tele le la fonga se so ia le se me mawai la lava o le tala le fionga le li palemia ia matotu la epa which we are quite happy with it. O lana focus le taimi le nei I le taimi le nei o lana nofa inga o lana focus ia develop at young Samoa la tunu. Nice. Neto mai maua le taimi o le fionga le li palemia. Te titilo le pola motu mai tua. Na le tau whaaleanga, le ele langona ma whalangona. E le aise me mawai. Pau le mea fuli tua I aina ia. Move forward. O lana fautuanga fole na ia matou. Maro. Fautuanga ale palemia alofa. Tai o le tunu o alofa. Maina ia manuia Samoa. So, o le tupe la lea na wha manino atu e le fionga le li palemia e leo se proposal. Le alu saini po, le alu saini tupe. O le alu saini le release mai o le tupe. Okay. E le ilo foi la pia.
Tu sa 50 miliona. I mean, more than 50 million Australian dollars. I mo le Why atu. 250. Yeah, I found to know. Yeah. Oina fai. O tato titilo le mena tusi mai. Tonga. O Samoa, Tonga, Fiti, ma Papua New Guinea. Papua New Guinea. Yes. O yo foa ilan foa i Australia por foa i Papua New Guinea. Na faawala mai o le minsta o Papua New Guinea le na so tai mai le fionga le lipan mia. No fumatanga o Papua New Guinea. Wa sawa I luma le o le liki ale. Ia, mai fela ia vanoa ia ma fanu. Tasila nei ia vanoa la wa misia le media Samoa. Mo ni lava tu la epa. Yo, lela ua mua maua tatoa vanoa ia. O vanoa ia e mutatauna e mawela to tupe. Ai taru wailo la tu le tausi fa le lei o le la to va le lei ma te tai o le atu. Ia lela ua melea manuia. O te fia fasoa tu la tulanga na tu la epa. Ia. Pea na sau noa ele fionga le li pale mia. O lona nau ta inga le male amatanga. Ia fai le press conference ma le media Samoa. O na sa elon tantonunga e au ngā mo le atina e ino le atunu uma. Ai panga lea. Ele o lea la tulanga na o iai. Ua fiu la waheta ma fai atu le media. O le vai asa wo mai na taitasi taito o lua. Eleo mai I fatata noanga ma le fionga le li pale mia. A le lo atu uma na interview tu la epa o tu interview mai. A mai foi le lato fa soa ma le fionga le li pale mia. E tuku wa vanoa le fionga le li pale mia. A mai sao ni fesili au ngā. A mai ni fesili moni mea le lei. E mawhai e o Natalia. Ai pe foringa mai e luki le fionga le li pale mia. Ai ola o fatata notu la epa ma. Pe yo e mili. E mili ya ele mfaina. O inala wa titiro le fionga le li pale mia. Wa tele ai le personal attack yana ia. Wa tele le tau pale yanga le fainga malo. Wa ngungulu ai le atunu. Lea la wa fai ele na fai unga. Ele to iai se press conference ma le media. Au atu sao tu lava I mean star. A fai ale fai tionga le au mai I tu langa al fal mai fala au no de tu ile fionga le I mean star malana CEO. Yo la to Itali. O ani fale tonu e mali mean star nga luenga na tu ile mean star malana CEO Itali. O a fale tonu le official tute tu ole tu langa na le fai au ma nei ala manea Mia lea watali sa o lama le minstama o lo ngafa ma tu langa lo tutupu I tono mtanga venga sesi. Ai te sila fia foi o mo fanua. E ti ngā lava le tatu o I minsta. Ai turi a pua na wanga tai o le malo. Ai taimi nei le fionga le li pale mia. E le to e ma I maua le taimi le fionga le li mia. Ia, mana ia, o le asi simtau putau o le tau maftanga mo. Ia, le mea le sa, le vesi e lunga le atinu. Le na mai e lunga ia tala tau fase, le fautou mai tau wina wa amai le li poti am tanga venga leo le whapea mai, e mo lia tanga te whaia tala tau fase. Na mato fesiri nia sa o lava le fionga le li pale mia. O ai le whaipule le o ta ua mai lunga I le social media, o le na raid le ma waifa la afasaina. Na tari manino le fionga le li pale mia ia mato. Le ai se raid na whaia. Le ai se raid, le ai se whaipule. In any raid e alu, o le fionga ale uia le mean stam tanga luenga, e nate sa inga le approval o se raid. Na as far as he's concerned, le se mena whaia. Mantua la le sa lunga le I penga te whailangi o tua inga ai le sa vea ma pale mia mua le fionga sa whapito. Le whamanino le fionga le li pale mia ia mātou pe pelo le se me whapena.
Ai uma ele lua aso. O le to ta o le swafo le o le fionga le safapito. Ale o ta o tu ia moto wa. Ioi. Le te le o le tau fa se tau fa leanga. Ne mela wa dia. Na mai manina le fionga le li palmie le se me fa pena. Manino la sinam tau. Ioi. No lunga foi la pe fai langi le sa ia si o moto pua. O tele tio. O tele tio. O tele tio le sa ia le fionga le li fai puli. Ona le ma. O le tau fa leanga. Tau fa leanga lo na tamani yanga. Tau fa leanga e ele afianga o lo na ainga. E ele afianga o lana e kalesia. Ai mai se fo lo na i tu malo. Manai. Sa matano ma ale mention ale drug test for mo atu result le yesi na ta o le fionga le parbia le bang drug test. Na matou siringia ia o le fionga le li palmia fa mai o lawa a matana ma watu isi ai le ato to atu. Yeah. Okay. Yeah, mai nisita. Yeah, o le tulanga nga drug test. O tulanga foi la le sa tele foi le ngulu lunga o penga te fai langi nga i le suenga nga i ta vale ia le sai le fata vale fole le una le fa pe ia se tanga ia ole saunga le fionga le li palemia ele o ilo po ai le tangata o lo o fa nga solo suenga o lo o fa nga solo suenga ele i amai le fionga le li palemia se ingoa pau le tala ele mafaina fa iloa ona se mai suenga le mtanga luenga ele ilo pe to fia o ai ia lela manino a me fo ia wai lunga o penga te fai lami ia ua fola o le a fai loa mai le ata ma swafa tangata lea ia na a mai manino fo le fautuanga la fionga le li palmia ia mato tete ia wait until we get the facts awani i faira tulanga folia o le hia sei mai a ima o Manaya ya le tulanga mo fanua sa pa ili totala ili tala do mai sa mo vatu se pepa fa talanga to alima leo mai le ai se le ai ma se leo no tu fafo o afie tu no komiti le tu fe sa ilinga tangata na mali wai tu o le pau ale mea na ta mai a matou ua iai leo o tu fafo sosoani i suenga ele ta mai pe tofia ua iai ye pila ole ta contradict i matala i mai me samo ia le tulanga foi la le sa tala noina tu la e pai le siva ia so tutua ia le famanuanga wo iai ia le a foi le TTP Samoa no this le la sa manino i foi la ele o ato le ambainga foi numera ale maenga le Central Bank ona manino o foi numera ia it's 2024-25 ai tatana a maile 26-27 ia le na mawai e 1.8 billion US dollars so that's equivalent over $2 million na tala Samoa tu tia fa ioi ma le tulanga la le fala au fasaina tu la epa o le tali a le fionga le li palemia o ka se onga o le tulanga it's gone too far deep le fala au fasaina tonu Samoa a fai ona tulanga la le nei la le mena tupus futa sanga talwai na a apal fai nga malo isenga luenga la vea i mo Samoa luas futa sanga talwai na a apal fai nga malo e fai senga luenga sosoani nga luenga la vea le hai se mene fai le la wo ma le taimi le nei o le nei wa tau fulu tele fafita uli mantua ta tele fa le tonu sa ye te tonu mtanga luenga leo fai lo mai le fionga le li palemia wa tele le swinga te tonu mtanga luenga a le tulanga le ye nei o fafita uli onga le ye nei fafita uli onga o fala au fasaina
O le tali manino le fionga le li palemia. That's his number one priority. Ona pui pui e le manao e sa sao atu whala whasaina i tua inu i tua mafioanga. E manu i whanau la waoa i nu i tua. Lea tam whai e i ngā lulue whatasi, whai ngā malo, mtanga ngā leo leo, e ka le sia, whapea lii mwhai pule i a fioanga. Nia au whafonga mai whala ia nisi o e ka le sia ia mai se fo ia whai pule ma a lii i a fioanga taitasi. O le nau ta inga leo le fionga le li palemia. E manu ia o tau whanau, ma whanau o tukulanga lea o la tau e whaia sa mo se taini o i luma. O le manunga le fionga le li palemia, ia pui, awane i o atu i tua le whala au whasaina le tupu ne tono taulanga. Ma whanua ele i tara noa le fionga le li palemia. I le tauranga ina o lona alo o lo totongi e le malo ia lona pasese i whea ina. Walua mai lewa e ta ua lele e le i lau lisi e le i o tia i lau pasolo a. One of the biggest problem le sa ta ua o nisi fo i to tono mtanga luenga nisi o tanga luenga luenga e le o mawhaia i la tona i ele suinga valele mentality. It's a new government, so therefore they have to go with the government of the day. Yes. O leo mai lava male old school. Ai ngalo ya nato. That old school no longer exists. That old school o mea le sao sao. O lea la ta ia tu nele whainga malo ina ia fa sao sao ala o tangata whainga luenga. Wa a manino ma le leile i te tono mtanga luenga. Fa pea fo ina soronga le lei uma ia tūlanga le o mtanga luenga uma a wale atina e ino Samoa. Manei. Nā tā mai la mta upu lewa e langa. Lewa langa e isi whai mai e le alo o le fionga le li panemia. Fato a palemia nei le fionga a lau le mali toa. Na a mata mai le au nanga o alo ia le fionga le li palemia. I taimi fato a whai pule le fionga le li palemia. Ina ua sawa i foila ia. Toi foi tola famtalanga. Ai le i tu la i le fionga le li i palemia e whai le tofio le tu malonga ngai whamanga tolu. O lana au nanga lea sa whai. O lana tautua lea sa whai i lona tua a maonga ankus. Le fionga ia plata i bau fosi, le fionga ia nasa io, le fionga ia te pili Fritz. O lato nei, o lato tautua le sa whai. Lea sa tu fatasi e whai uma fi au tutono le HRPP. Le la wa uma atu tua aia, wa pale mai le fionga le tofi. Lea fo ila wa whai ele tautua ia au nalo. Mana tau fo le whapea mai. O nalo, o lato la lea, lato te whai tu loa whafonga anga Samoa. A whai e ngase. Ia pefa o tu la epa, nga ngase nei. O ai sa tua iai, o walo whantua whapenana le fionga le li palemia. E moni o... Ya, se sa notu la epa. Le ai, nei, la ka ulangi no ka ngase ka kili ngase. E moni o le iai ana leo. But the personal care le fionga le li palemia. O le fionga le li palemia o tangata tumu whaaloalo. E le mawhai e le fionga le li palemia o na whapea tu leo e mai e whai tutele sa whai o nalo. I le taimi na ta oto e whai mai e momoe ai o nalo i whai mai tautolo mai ia. Mani. Te whai lea. O le au nanga lea alo le fionga le li palemia. I le whai E le whai leo. Lau whafonga anga Samoa
o oe o le matua, o a o le matua, o le fianga le li palmia le matua. E iai o tau walo, a tau ngase, o ai tau te tua iai, o tau walo tau te tua iai, ai se a, le fianga le li palmia, he trusted his son, he trusted his life with his son. Le lawa e mail mta upu lea, o malanga o le fianga le li palmia i e fai, pe lena o e tangata no fasoa te, pe malanga le fianga le li palmia i sala elu sia mani ya pani no umalalangi, e alu e lava le alo leo le fianga le li palmia, e le ai se sene apa e tasi a le whainga malo e aluai. It's all the expenses from his own pocket. A le fo iwa se le tau alanga tangata mawhai, le ai se tau fe au e tasi pe lua iai, pole le fionga le li palmia, which ele maindina fo iai I sunga malu le li malo o malo le la tote bodyguard le fionga le li palmia. Wai tele mea, you know, like the personal care, e fai lava e alo le fionga le li palmia, e le fai e leo leo. A o le la wato mai fase se le atunu, ma ave tau fa leanga, you know, get a life. Go and get a life. Mari. Well, I'm telling you for le, na la nga taimi for yo. Le taimi for pa inga fia me. Na manino ya. In the books, in the payroll and everything, there is nothing in it. Yalo le fionga le li palmia. Ia, o me manino ia amo whanua. Me manino ia au le lava tatu te wharongo. Ele o maputu le epa marana vaenga. I le whai o tara i atunu. O la tala la le whai atutu la epa. Le solo mua le toi ina leo to la epa sai lele le whai o le tau whaleanga ma. A o tau la ia le whai le tau whaleanga I le alo le fionga le li palmia. La le mena tau le lu ina I tu la epa. I le taimi na pale mia ai. Whaasi I olo na tali I tupe ale malo. Ai whaasi I olo na son-in-law I so e tusi al malo. Fia tau sanga le su e ina ni tusi ale al whainga malo. La me tau leo mai e lui. Na, le observer mai isi media. La le mena tau leo mai e la o mai lungan ia le la pisi lea. A le alo, e leo na naina, le alo ferwa I le fionga le li pale bia ma avelo na alo. It's seen everywhere. E leo na naina. A le wato make it as if what te le se anga sala ma se me o fai le fionga le li pale bia. Sa ta tau na tau lu ina tu la e pale taimi pure conflict of interest. Ule I al pale mia. CEO lo na tali I tupe ale atunu. CEO lo na son-in-law I so ingo tusi. Mea whale tono le. Fia tau sanga le isu e ni tusi al malo. Fela o ia le tau o mai e langa langa. This is little peanuts mo la pisi. Ala atau o mai ne e tau whaleanga le alo le lipani. I le kia i le fionga le lipani e langa lai moni. It's from his own clean heart. Ia o nalo I tau tua ia te ia. Le ngata na mo whanua, le ua mai pepa whasaonga, pepa whamtaranga men malo. Le ua mai lungo pengat whailangi. Afa mai inisi sa moa le tatunuina. Malo? O pepa fo ina le loa a mai whasa o mai el malo. A le fa wa ye tu singa fa mai ia na wa o mai le malo e kau kava. Oi, fai, oi, sui. Bring your facts on. Mai kau facts a watu tu mai whale tau whaleanga. Yeah. Malo, partai, kero tele tam tapuni, le harse tu langa o tatu komisina. Ua tau... Ole, na o siringia le tu langa le sa ilios tatu komisina. Sa mo manino le fionga le li palmia o no si fautuanga sa vatu lo yesili. Le la fa ta milo ya le I think ole le wanalnge te ole swafa matai ole something sali law le acting the way it nei ta was sali law no mean something
to sale e to lua to tolu ni so la to o le fea wa I fa pe to tonu male fionga ia af masanga Samuelu So no men le seri na talani o orna ya na wa fa mai lua ia komsina ia la saidi o le komsina o leo mal komsina o fa pui o le la to fo ia ra me tuai yes wa o se taunanga fo ele fionga le li pale mia wa leva na te tauna faile tūlanga lea tu ma oti esemele le tūlanga fa pui ona tūlanga la le wa tele le wa taloka atu I lungo fuala au fasaina but ele ai mani mea o fai ai there's no rehabilitations ina ia mawhai ina suia o langa o tangata nei manino mai le fionga le li pale mia o se whaanoa noanga ia I la tau ma le kapeneta ina ua alu le ase singa iuta le whalmai ma ai le mawalunga le numela o alo o latu nuu ua leanga o latu mafufau drugs mai ia paulava mela le tupu e whanmai na o le tatui whaafile mu yeah na wo o tūlanga le they're very aggressive ia e inofo la ma titi la itu la epa ele o iai se pache la tato whainga malo na task mo to inga me whapene drugs te lelo na pianga ia o le si tūlanga le na sanua le fionga le li pandemia o le tūlanga le ofiso lo Iesili yeah o le mtanga luenga le esele le afo le tau o mtanga luenga le lo Iesili ona o ia tua ia le malo ai pangalea ina ua tula I whainga malo tau le ini lo ia ua ave I tua lo ia so lela na to e au uma mai lo ia na tufa I tua mtanga luenga ua to e au ma lea fo ilana titilo ila ua ia le sitianga o la tututongi ina ia fatu mawina ma whaapea fo ina wha malo si ai to tono mtanga luenga lea I le official lo Iesili mana ia io whanongolongo atu esele mana ia o ngā luenga ia wa whai ati na e ma develop le ia le atu mo le atu I luma mana ia tu sa o si tu tongi tau fiofi tu tono ro official lo ia no vanga mana ia tani me tu lepa vai whai asina ia o tulanga whana le I tata lo official duty le whana wha manino le fionga le li palimia o lo official duty foi o lo ia foi ni whale tonu manimia le la wata ma whai o le mātou whai tuanga na ave ia o te tautala lava tula epa wa ule sa unga lue I Samoa I le company constructions company o mātou le na whausia le official le Australian High Commission whapea ia le company le Yasaki Tulanga lai me tonu ale na ave whautuanga I tato containers ia watu whafo ia le nā taimi le mātou taimi o mātou ngā lue Samoa ia o au ia e tailua tolu le vaiaso na kilia mai tua o container o ngā o mātou lea o mātou mo me whauwhale constructions o I tate vai ai tula epa o sailele la va tula epa sailele la va na vai taimi na amai manino whaila na tautalanga I lungo litio matua ina I whapea o lea o tama whainga venga le official tutif to a mata junior clerks ai vai atu ofeo ai mai tāwale troopers vai atu ofeo ai mai mo meo piki apu ai le lama ni tutongi mawai tupene le la sa e fo le fa le tonu sa tu lai mai ai ona o I la tone I la fai pisinisi le I la to container le va tu loto so ave tua na piki lo se tamaititi alwe avele alo siaki container le
E pe aso ato ai le tamatiti te whao ai sa wai. E tasi lua masina ba atua whelwa ima le trooper. Ba atua whelwa ima double cab. Ona lea. Ia tūlanga na ne le iai ne. Le la ba tu whanga. Le wa iei tato scammers. Yeah. Le wa iei tato taifau. Then the next thing is the authority. The authority taf yofis di vena lava containers I lungo le wafu. Yeah. Di vena. Wa le mea le sa tu lai mai. E iai isi containers. E a mai le manifesto lea o mea le sa tono container. The contents of container. Pena se lua se fulu tolu se fulu I items. Ai o ngā divan le container. Te titi maua le 5 se lau different items le sa wait tonu. So this is why e sili ele faise warehouse tele lungo le wafu. Divan ai ngā container. Mai loa le quantity. Mai loa ai miscellaneous o leo whaapopo I lunga. Ele o apia mai lunga content o container ngi. Ele I ta ua le vaenga o Vanga fwile na ta ua le fono mo meo fake invoices. Yep. Na pa yese tu tarano. Tulanga na le iai le la fo I whaapia o lo iai fo ini so enga lo fai le ofiso tupe maua le ofiso la fonga. Wa a tu ua le fia sao. Man tua fo ile taimina fata atu la I le whainga malo fia me. Le sa min sta I le fionga I atuala. Le sa min sta le fionga atuala ile min sta o tupe maua la fonga. Le no fisiringian ta upule le fionga le lipan mia. Ona sa ngulu ale to tele le tunu. E mai sela au fai pisinisi. Le na o ona to suia a toa I lava to le stala ino pisinisi tangata nei. But they were additional information like o ania o aseta e yainyo fanua. At least uma mea nei. Sabe vese e la tunu u to inga fsili nei ma mea wasui aile. Ma whapea mai la. E wha afe ia pisinisi. Ta tau lava na lava le se leni e au ina mai te tonu pisinisi nei and whaina generator developer I sa mua. But lamentupu, that wasn't the case. Esi mena whaia. Lela watu la mai nei tato whainga malole nei. Lela wata mawhai lola tau nei. Ina ia wha tino uma waenga ia. Pa mena to se lau e pele ato se on se lau o pisinisi nei. Ai majority e oval wha afe. E fika la iai wha afe tula epa. E to tongi sao to tongi ngō la fonga nei. Te lele tupe maua le atunu. Te lele tupe maua ati na e le atunu. Te lenga luenga ati na e project le atunu. But that wasn't the case. Nela wata mwhai neli tato whainga malo. E wha atu langa tomu mta upu nei. Mai le wha afe kampai. Ya, tauno. Lesi me mo momo ai lo lotu tu la epa. Wa ulava na ofesili. Lau e fionga le li pandemia. Wa tato I loa le onga o whala au whasaina. Wa tato I loa tu langa o a mio tangata wala tau whaia me whala au whasaina. Soli ngā tu la fono wala tau whaia. O la utau sanga. Yo te taitonu fo I whapena ia. Nai tuangani ia sa matau wall matau panel. Ina ia whaopoina ni leo a wale security mo la wa fionga. Yeah. Upula to a mai la fionga le li pale mia ia te au. La ngona ia le touch in my heart. Ile whaapea mai la na saunuanga. Wa lava na iana leo ia to alua. O lana priority le taimi le nei. Ele o ia. Ele popole ia. Lana priority pui Samoa. O le pui o le atunu sili atu lo ia. Pui Samoa. Awane I ofi mai te tonu. Malawa lele mawafu. Ia tangata nei sa wafa le whaia whala whasaina. Ma awane I o inu I tua. Le sa sao le leanga o whala au whasaina.
oi nana tailua ai, mo le tangata le o popole ia te ia, abela na whaamomua ia Samoa atoa. Mana ia. Tu sa le saunoanga le fionga le li panemia. Priority a ia ma le kapeneta le taimi nei, o le atina e ina o le atunu. Focus I me le lei e atina e le atunu, mea e maua inga luenga le atunu, au ane te ola whalolo le atunu. Ia, o le si mea na o iele patantanoanga le fionga le li panemia. Wai ma te o atu, foto a ese mai lava ia ne a inga sa tamasese. O lela te tui lalo, ai patala mai le lifi. Ia, ai o whaafonga mai fo ia le fionga ia taimalie utu, kiwi tamasese. Nana matala mai ia le lifi whapea mai ia taimalie. Tupai, I often see you on TV le luopoka lame mai Amerika. Ona o ia tamadi. Malatua foi o tusi tamasese. Lea whaia na ata tifanga. Apparently he's got another movie. Le mea la le na sau no ele fionga le li panemia. Mantua tato te wila, lela ele swinga. Yeah. Lela ele swinga. La whaingoa ina. Le theme o tausanga nei. Samoa ne ingalo. Samoa ne ingalo. Ola na saunoanga e preserve ale tato wanga nuu. Upgrade ai performing arts. Alo matama whanau o Samoa. Whailo ai ia mea tau mafa wha Samoa. O artists Samoa all over the world. Solemio, Jerome Fanana Gray and all this. This is the plan. Mole tatu. Not the te wila wale la sui tu maanga wha Samoa. Tu maanga. Samoa ne ngalo. Yes. So they've got less than 2 months. They've got less than 2 months at the pena. After Tatono to la epa, it's nothing new. It's nothing new, a short time. Yeah, ma tulang fo la fa la wiloa Samoa. Ile matua eselema na yo tato evento tato sisinga fu ale na fai nela fo tam fai e fai la le promotion o Samoa ya tunu mama la langi fa ai events tasia mata mai lola ia ile fo itamali I mai na le to langi ne lima suto ta sanga lena lela wa o ona neina mai ele fato fa la inga ale tu malo ala mai fai pule ya le nata Victor o tasi le tu malo o le atapunia le pisinisi lea o le taumesina hideaway ma o le ua pen fo le tamai tai pule ona le fale ma le au finga luenga wasana to ati le fo la uta sanga le tu malo provoke le lai singe le to ise pisinisi wa o le fanua le fai el pisinisi le o le fanua le lisi mai la lo le MNRE fa pela e to lua tama fainga luenga ma le tua ngane o tamai tai ona le fale o la to le sa fasia le tamati tamai la ia te le lopo umana e fa la wiloina tu la epa le tulanga le apilia la le pule limoni Ole asa what is your take about it? Well, it's uma interpretation tangata ili tala le mai. Pio le ai mai wa fa le mai na utongi fafo le o te ena le lo official lo isili mana onga o foi o le I fetule li ia li limoni ia le la tari le tunu te toe babai ia po le ase
E pio le te vava tu se uma i cheika tangata i te vava tu i la tu whapunga le mea. Ia, e moni ese teika tangata a. A le number 1 lava o le loia sili. Yeah. Wa, Yeah. lewa tu lai mero mo Leo puleai. Lise Sam ma sivai a le loia sili lewa tu mo le fionga le li pale mia. O le loia sili la le amai le mau ona ua pasi aso sa tawena faise apili. Uma aso sa tawena faise apili. Ia le foi la whapea e le tau na toe lo te ina le fai unga le whamsinonga wa uma na fai. Ona o lena ilo mautinoa ai. Ia le tūlanga o pepelo ia na fai e malo. Ia e te lea foi se unga onga mta upule nei. Te lo foi le ngata ilina. Aso se apilia. O le prosecutor le go through le loia sili. Loia sili, iyo e. So everything go through le loia sili. Ia mantua faila. E le whapela na tu le prosecutor na ese uma ia prosecutor na tutu mo ila tau. E tasia le prosecutor na tu mo lale pule. Tu mo mei, tu mo longo. Iyo e. So, in all fairness, te taula na mali lia uma tolu le ile apili la le fai. No wonder why o le tu malo si la le fionga tamata i loia sili. You know, te ina. Yeah. Yeah, ta mai le tangi na le fasanga le fai ungal malo. Le tangi tu la e pamala na mai nga le fai fasanga le fai malo. Sol. Man tua na fai mua na te ina ave tua. Ona o le tūlanga iei. Ala manino foi fono ia whainga whamai O le malo e tūlai o lato whainga whamai wa uma o na whapepaina ma whamaunia. Al mele wa iei. Se wape wa ia male pule. Wape o ia male pule. E whaile me mana o ia a watu o whainga whamai an whainga malo. Ia mana tua. Wale o tue pale mia ia. Ule le whainga malo lo tūlai mai nei. Ia lato whainga whamai. Yeah. Te mana tua lena e tau ta ua nei. Te mana tua na te ene le amtanga le latu tangi lea. Io e. O peo ingana le ke le fisili. A whailan ke ngana mkanga. Alani me lo koe to so i mele. Na. Wa tu sa le langol mele na mai la matanga. Na abel latu pola inga ta o file. Le a foi le tu faina al polo keti. Ana te ene le faina latu ta fia. Meo o whainga whamai a wale atina e ina o whainga malo. A lela le wo mai I o whapea. O le wo le ola e tangi ta o fil poloketi. A le wo e tangi whapea. E le o sa o le awala na whaia tai fono. Langa o la tau le wa pale mai to finga whaipule. So te taula na batu tai fono ia la tau. A lo ia ina mafua anga leina le ia la tau tai fono. Ia o lela la abia e mei I. Ia la tau tu si te ia na whai. Ia malia e mei I. Ona o le ia la I tu malo. Na fo ia fianga o nisi o I la tau. La tau tu malo tupe na whao ngā se le mafua anga le alu tamu whai alu whainga malo. E pui ma puti. Au ane I toi whao ngā se ia tupe nei. Lela I ele suinga leo tai fono. Ia. E mana tu foi ele o tu ele HRPP a kole ngā la tu e tu wha. Ngā la tu e tu wha, io e. Io e. Tasiri nā mea le matango fie. Ia lela la tai whatangata tau atu e a Malesi. Vai maunga wha. Vai maunga mua. Vai maunga lua. Ia. Ma le ngata whaila le ngā tula e pa. Ma le ngata le ngā. O la tau te sila fia Nā si o la tau nei tai fono. O se lumana I leo la tau I tu malo le whai al mele mana o I tula e pa. Le sa se la tau fa soa ina tupe mai la matanga. Ia. E te le lava luna fianga, ia tātou tādia. Ele I
le tautu tanoanga i le mea lea na whaitiu i nai e tui le epa ma whapeu o le se tupe ane malo whaonga e le malo le 10 miliona sa fata ili tau i le tau tanoa vanga ne ba onga le na manino ale au mai la o tufa tupe sa fata be ona fa tutu la pa termine le fionga le lipania ua le to iai sona tali tonunga ini la pisi tau whaleanga tua inga e whai mai e tula epa malana vaenga. Neo to iai sona tonunga. Sao, e te tauan tatu tatano fule le ia pila o le turanga le ia safata. Lea la ua, ele i tau tarano mai i oani la ngona le fionga le lipale ia ina ua finally ia mautinoa ua out of the game tue lupe. Langona whanonoa le fionga le lipale mia. Langona whanonoa ai ona tulanga o whamasinonga. Ia, o lea la tātou te tataloi. O ia te tauna maua le tātou 2/3 te whaise fuafuanga i le whalau lea whamasinonga. Ona ia mea o whali tonu. Ia ele tausau noa mai le fionga le lipale mia. O lea tātou te manino o ma tātou. O lea wa te foi le whai unga na whai e le whamasinsili. Le fato ala lau fa ia modianga ile asos fulimo o Julai. Yeah. O le fasili la o wala no fasili fa la fionga le lipale mia. A fai nei la ai maua mai ia moli maule nei e maua e sa o e pepelo e fa le anga ina. La tu langa la o ye to lupi. Ne o te le e le fa inga to lupi i. Ya o le si fa la tu langa le tu lai mai nei. Tulanga foi le tula i mai net fa fitauli ata Eliseu. Ona le sa ye fainga pa lo te lua o lua tasi. Lena manino o le yanga nuu. Ia mai se ala tulanga leo o la foi abi fai fi au. Sunga fa fi ngainga me tama. Satalia. Ale wo o fo mai nei fa masinonga le nei. Wa ese foi le interpretation alesi fa masino. So o ila ele o manino foi la tula fono lea a whainga pālota. Wasa o e lola sa noanga ale min style whamasinonga. O tula fono lea pālota, tula fono wha vale valea. Ele o sao. Pe fōlinga mai e ese pule lava whamasino ia langa ia interpretation. Mena le sata fasili e ni mata noanga ma ore mea o isi si version o tula fono. Ora temina fai ai. Awa o le roadshow toa le na e foi roadshow o tule epa ma fiame. Na ratu whanganga te utusi e ave i le awhenga duanga. Ya tō tanga ina. Fisikera, why all of a sudden? Ona whenga sui ele mea. Awa tulanga tono ana lei. E ne whapele whatau matatau i whai unga whamsinonga. A le tulanga lewa iai. Obviously, wa pule lava le whamasino ia langa ia interpretation ma langa ia verdict. O ila o iei lape la pea o tula fono. E leo ma oti la tula fono. Le lai whamania fo ila le saunoanga le fionga le min stau whamsinonga. Tula fono whamava le leo tula mai. E se mea e nofo i whale ata iwa yusulu ia le na whaile tangi. Ai tangi ia ana, ele iaiso na pito ia ana, ele iaiso ngai ngoa, le lola palota. Le lai, sa le tawan tani ia ina le whamsinonga, ia le tangi lea, sa tana tongi fafo. O le whanau noanga telea ia whapio nei le i te lo i whatetanga le fionga le li pāle mia whasoa whatasi mautou mea na ia ona o loa i tari le whamsinonga o tari na. Nā tonu Noanga le nasoli. O le mea noa mo whanua. Ele pai ane la se tau tala i warnings foi na mai atu le pa o nino toe ta ua le soa pāle mia mana tau whaleanga i e whaidungo. Ele i ta uai solid. Tulanga na lai ngā lue ai le tato loia sili. Ona le taimi le nei. Te le i o le project o lo
Ngalue ai le tamaitaʻi o le lo ia sili. Paula le vaenga o te fia abatua o te le au iliina ai o le tulaga na ana faapea atu. Ona iai nisi ua latou iloa sa matou feiloaʻi ma le afioga le lipalemia na valaau mai le tupai o le a ese tala le tatou valele. Pau le tala e faapea atu tatou lava papale tapena lau seleni o loo laua tapena le faiga mālō te lē le tapenaga o loo tapena iai tatou uma tatou ono saʻi tapena lau tupe faaputu faalelei lau seleni e hoʻolo le taimi malaga mai ai faigofia na tuusaʻo lau seleni tatou valele ai o le a auta ia la auta le utosia ma plan e tusa wana o sinia pe mai la fionga le lipalemia a fai o oe ua iai mo na ua already in the UTOS sau investment e mawhai lavana a be ese mai mo le valili ai pau na le tala na ana whaapupu atu aua tau te popole i la tau ia sa wala au mai lo iai le tapenanga it's a big program big strategic planning mo le tatou valili mantua foi o le ground handling o le human resource o le ticketing online ticketing o tangata teu tupe no e te lele tapenanga mana ia le ta breakdown na tunga o si mesi e le whanu no me malo i le tūlanga waim fenta tu ngā rulue le cost valele but ian tatu o i forola ia le meo le maintenance o afi o valele nei o le cost o le landing fees o le o mea kaukilkilo o le sananga le fionga le lipalemia o mea umale na lai tapena o mai ai mana ia e tapenanga io ai na o whailo atu no i latou ia sa wala au mai aua tātou te popole aua foi tātou te whaalongolongo le tua i ma le tele tau whaaleanga le sau a e mana o lava o te invest mo le vaalele e mai se foi mo se lumana i le leo oe malau whanau ta pena lau se leni whaaputu i le taimi wala au mai ai ia wa e ready ta walen ta ua fo i le mistao se fu marolo ina i le matanoanga o le tau men malanga e sau ni i Amerika yes ili lo la taimi ili lo le taimi la pena sau noa it's a big planning le meo le airline ele tauna tango whaatum temu iai tele o na tapenanga mana ia o pauna ni vai masa o yele mato faso tu la epa wa fo tu la ia sa tana tasin mato i tu la ia ai be wa mato fa o man tenor tiny matita ita tala ma fai tu ai fa pe ma sto ino asiata boni se tu pai ia le tu ole mo te tali na tu ne wa tu fa o mana ia au mana ia ta lapata ia o ta au fa fonga ni ia ele lei ona tu ato mai ta pen au fai melo ta pen paisau sau mo wa ia mo fanua a faisau sau le valele a faisau le ka ole mea a faisau sia you don't know for the chef a be accumulating a points o angi me power me ia faisau sau valele that's it yes au se volele ia fas mo so square mai le langi sia o le langona na o tangata mana mi ia successful le malo successful le malo o name o share ia pe me ia o polar le mawalunga o ile accumulation o name te le mena tau ia o le ia na se o matangata ai te nau ia fa pena uma ni langona o tangata pa wale me ia faisau sau ile mena o te wa i mo ma fa fosol na fai me fo e mau le free ticket ma fai me fo e mau le i lausia
Toi ngā mea whapena. Pati o tangata sa mua moni. Whai sau mo le wha lele o le atunu. Man whaaloa. O le tūlanga le nā le whapea mai inisi te tauna maua ingi lato free tickets pe a whai lato share le ai. E ese fo ia platforms ma mea mo mawai ia points. While points la na accumulate mawai sau free ticket. But o lau oe lava share i le whaatau i waalele. O lo sao nā le atina ino si o tatou malo. Ia. O le no vai nisi o leo tomu mumu whaitio sapora sa le tapipi le lato raffle na se nei. Oi, e tangata na wana au mai nei. Ia. Wale a maia i ngoa e na o whai ungo numera. A wale a tole tike le tu siele ngō tangata. Le ma the winner. Noi. No numbers so ticket mo winning numbers. A wale se ngō tangata po tangata yanga. Ioi. E mantua foi lenta to wa ai umar se ina o le lulu o le amiotonu. Na fola i lumo o le atunu ula peli. Na fola maua langa mai le mea lo i ele tusi le malo fola i luma i ngoa ma mea uma. A le wa fai le la lulu. O le wa toi ala langa i ala tau supporters. Ioi. Ia. Wa ta certa tu tiro i mea. A whapela ngā ticket lau sau alise, ngā nampa alise ngō. Ora wingo tickets ia the unsold tickets. So instead la whapea mai, ele whatau a ticket lea, ora no winga, koe vili ngumela. Yeah, but then again, that's not the point. The point is, if you le whai longa, sa ta tauna supervise any leo le drawing or ticket. Ia wai le fo si whapea whanau fo ia me That's exactly what I'm saying. O whela o iaila mi o tono le whainga lulu le nei. Whela me kuringa mai, wo mai a mai numera, empty blank butts. Whoringa mai la, it's an unsold ticket. As le te tau. Ona o lulu e te tele whailonga. Pei fo ila le whainga lulu sa idinga la mi o tono. Sa iai a li mamalo leo. Sa lato supervisinga, ma lato witnessinga ia tickets ia sa whamania ina. I wadu te vai tu pe ma kota eka epe afa eka le malu pe. Eka loi. Ia ne foi sa wele se ngor tanta le malu. Le se noa. Lava le fatu le wato ve si lava le ia lato supporters. Le unfair le sa o le whainga le lulu. Yeah, why for me personally, o le sili mua lea, o ai na iai le se ina. Na iai ni leo la tau te whaamaunia ina. Because that's how it should be. O longo winga an kua kera o tickets, the unsold tickets ele kaudia. A polera kapu e o tamatu mai lunga. O le mea ngai pe o make ia tue tangata. Ia o lunga le amio pio ele sa ona whaia la tau mea. Ia, te natu pauna na imta upu tarwhengai tu. Pauna na imta upu tu la epa, ia. Mo i la tau le tatou asia. Nā o tau whaafonga wo umana whailoa te tu la epa. O le aswharaile o te tuwa ai Amerika. Wala au mai pea e Rome la telefoni o tau oka le Asia. Taimi le nei whai mai o kou oka au te le ialu. Ia o le tatou Renew Redox Gold. Mo i lātou e masera taimi ne o tau malulua tatou New Zealand. Ia o i lātou e iaile a fianga le ngungu. Ia ma le arthritis. Ia o le tatou jau le nei tau na whaonga. Ia o i lātou lo iai me tina tinoma. Ia o le tatou jau le nei. Ia ma le tatou vai masani le nei. Ia e tolu se lau maleono i le whau whangu lapu po ai te tonu o lau pusawai. Ia o le nā wa o matua o tula epa. Ia, o te manatu o ta ua umafo ile na umatu fo i whaifusi umino sa wha i lunga ta na fo nei. Ia,
e manatu ia tuela wa tae lo waso munmuri la tae ngarwa Tae les muli ngalwenga. ya le ta pena mai fenga malanga ia malanga fa tasi male tua. It's a long ride. Yeah. Just I saw utanu otuna le 12:05. Man tualem is a tomato. No, for my. Lem is at 7 limato time. That's 12 midnight your time. Yes. Midnight your time. So 12 hours it's at midday. That's so right. Le Friday mato. Ale matito tau watu le Friday auto. Yeah. Yep, le leila lo mautino le ETA ia tatu fero ila so farele. E mania te ia le dia fiafi alo fatu ia ta fea ia. Ja, so la inga te fero ai. Ia fa sa mo lo fa fonga anga. Ia ole na wa fola tu fo inim ta upu sa fa pena na fa ta noina le fionga le li pale mia. Ma fa sa ole telo tau fa leanga le wa la lafo ialo le fionga le li pale mia. Ia manuia lo fa sa sa mo le ne fiafi. Tai. Ja, foi. Ia, le na sa mo wa fa fonga le oto mai o le felo inga ila to ia ma le fionga le li pale mia. Ava no le le. O ava no ia o le ua pe o le mau le media Samoa. E ole mau le media Samoa lo latu breaking mai o news ia latu le mai o breaking news ia ona o latu lava fatamala ma lo latu foi le loa le latu va feangai mai ia wai pule le fiunga le palmi te le mautala ma faitionga fa pe le tatau na ma le situla fono. Le situ fono tau fape fa marcial par mi fainga news. No, nada. There's no such thing. E pu le ale par mi ale fainga na press conference. E pu le ale par mi. Le situ fono o nani. Ai o winga na ia. Le la uti tiro mai nei ia le media. Le wa amata tu isi instead of them ola ko no va out me news ia. Anyways. Samoa fa fonga tatu to filo itaia manatu la seu foi lo va ai fanua la valeta tua mo e ile nei fiafi amnia tele le tua I taita o Samoa na lua malo tuto tasi e taita o fenga malo tuila manua kare si e fie Samoa o to taita ia te manatu lo usuia le fontele ale kare si metisi ile vai asole nei ia manuia ia usunga fono manuia ia karisia manuia foi taita o ainga malama manuia foi wo mapaanga le tatu por kalame o lo mafuta mai ni te mi fata to o le uso manuia happy belated birthday uso alo fatelat ile ainga male no falo mo terminate o lo tu ono masani tu le epa fa li o sua o te fa so fuatu so foi ia ma ia manuia